Pafe potala no ake pe mo sea ko ia o e poate pule ai PTOA ko Honorable Semisi Sika. Semisi ko kamata foki ai prosesi a ahi ko ia ai poate pule ai PTOA pe ko koa team ki ngai vahenga Fili ke kamata ai whakamawhana pe mo Fili mai kau Kanititeiti ko ia ai PTOA ki he tauni. Ai nai kamata ia i he potu si te pe me vahenga Fili o tonga tapuni ma ai ko vahenga ia los saline ma asi pe na mo lava tu foki ki tonga tapu ono ane po pe te maulama atu ki tonga tapu uluaki i he poni. Mahina pe foke se misi na ke o si mea ake e polosesi koia e NGAUE'AKI e core team ki hono Fili mai koia kau Kanititeiti ai PTOA ki he tauni e kai te ke whaito uto uni atu. Ka te ke tuku pe ki he ngahi vahenga ke nau Fili mai a Enau Kanititeiti. Na ke toi mea foke o pehe e i kai ke toi wei a kau FAKAFOFONGA koia e toko hiwaka te mau whainga atu. Kumi mai pe ko mau Fili mai ai toenga ai a koe toko fitu pe koe vahenga koe fitu ku kei toe. O ku kei tu la hoko ai pe polosesi ngawe koe ni e Semisi Sika pe o ki ai haririu. Alo beto se tita koe hoko atu pene ai ngawe koe ai pati ki he hono whama opo pe mo whama mawhana e ka kaiti te koe ni e tau whiri koe ni novema. Te kai whoke mahino i ngā koe ni taha fitu. Ai o ku lere whakataha pe ai ngahi whakamalala mo e whama opo mo no whama mawhana e ka kai pe mo e whekumi ki ngahi hingoa koe e taha fitu. I te whiri koe ni novema. Koe ngahi whakataha koe ni o ku palania ke hoko atu i he taimi tatau o ku lere pacheti i he FALEALEA. Me te osi whoki ai ngahi whakataha i maas me i tonga tapu uraki ki tonga tapu ngafo. O ku wai amanaki e wawenpe ha tawa o atu ki motu, ki ngai otu motu, o wakai ki he tonga koe koe e kau POUPOU, pa mo kakai. O koe e lau maria makehe, pe mo e tokanga makehe ai kakai, i taimi koe o ku tālanga e pacheti i e whare. Koe pacheti, koe fo i lao MAHU'INGA taha eni, o kune awe tokanga ai kakai tolahi, pe mo taimi lahi. Hange o ku ki fia i iloange kakai ki he Founga hono vahe o tau iwi, mo paangai whonua. I foi la koe ni i hatoe foi la o kehe. Pea i hene pehe, koe tokanga makehe koe o ku ihi kakai, ki e pacheti, ko ia o ku uhinga e ku whakakaukau ke mau aahi ki he kakai i he taimi tatau. Ai o kulere whare he taimi aho, pea mau hau tonu rewa ke kakai i he taimi e whiawhi, kene mau ai foi, kene hanga o capture ai foi momentum moia. Koe whaamuwho kia ke ose pacheti, pe toki whai e wakai atu ki toa ki he ngahi vahenga, ka tau hito ki motu. Pea i he loro tonga ni, te mau toe ki i wakai ki tonga tapuni, pe mo whama opo, mo hoko atu e whama mawhana. I he loro tonga rere pacheti, koe osi peko e pacheti, pea hoko atu ki motu. O ka MAHU'INGA pe whake se misa e taimi i he mea kotoa pe whakapolitikale. Pe koe timing koe ni e whakahoko ho mou a ahi koe ia ki he ngahi vahenga. O kou pehe o ku taimi lelei au pita koe uhi o ku mou fight i loto i FALEALEA pe mou mai lewa aske kakai. Nak maalia ia e whafufonga i ho o te peiti koe ia aneafi whilawe i moi panga koe ia ki tāna kia te panga ni mangeau. Koe koe ni mangeau. Ni mamano ki he nau patseti koe ngahi vahenga Fili. Maalia ia au pita i ho o te peiti ko ia pehe ke te peiti ko atonga tapu uluaki ai a ko mo toko ua na mo mehe kau FAKAFOFONGA whamalo atu i he te peiti ko ia na ke whakahoko.
Koia, i to unga koia e se misi ko ha ho ngo ki he mo wa ahi ki tonga tapu nima na mawakai atu i he ngahi live ko na lako mai i kai ke fu tokolahi ka ko ane pon e tokolahi au pita tonga tapu ono pe mo whakahingoa mai ai Kanititeiti ko ia o tonga tapu ono ko fani e se misi ko ni na o si whakahoko ho mo process ko na talanoa ki ai ko ho mo raki whakahoko i SAVEA pe toki o mai e kakai Enau Fili ko lave i whak na e toka ua ko pentani pe mo whani. Ke ki lave mai mo ke ta whako ia whamole mole. Malo, si, he ko lane nei, koe whakataha ni, koe toki o ngoi mālohi pe au ia i he uri kosi, kon ki muri kosi, ke whai e fo i outreach ko ni ki ngai vahenga. Ai koe whatupaki, ai oku nā kai te teo e ni a ngai mahi, nā hoi koe ngai whakataha koe nei whai mai koe pa moi retreatee, pa moi u whakataha whavahenga, whakataha ai whawharearea, ke pala ni mai ha taimi loroa pe te waki. Koe whaionga koe ni nai haupe ke te au i he ui kosi, ko hi koe kusia koe ia ki he fo i whainga maaria koe ia o mauhanga o langaki i loto i wharearea, ke ne mau ai tokanga i kakai. Ka koe ia o kuhinga ai e mau. Wa utonu i hoa e whiawhi. Ai koe fo i vilo koe ni o whakatau mua pia ke lere whakataha pe mo i pacheti. Ai koe na ospe pacheti osia. Ai e ene pehe o na tula ke fu e whakataha ni koe ki whakataha wharearea ni ke mau o atu ki he ngahi vahenga i he mau e se e wharearea. Pe ai hono ngahi tūtoo ni mo no ngahi terms of reference. E ngai mea ke mau, ngai mawhai ke mau ala moi, ngai ngata, ngai mea o, koe whakataha ni o ko whahingoa pe au, koe whakamama whana, pe moi whamā opo opo. Koe whakamu ke mau watu pe, koe kolope ke hoa e kaha, he koe smahine e toki te whai te vilo, tau vilo atu ia. Koe whakinga ke capture ai fo momentum kon koe o wharearea. I he ene pe ne mau kamata rewa me hif, ai mau kamata me hifo ke mau whaoski hahaki. Ai koe talaki koe ne whakataha koe no o hifo, o nima, na toki kamata he tūsite. Ne toki tala meia he po i pungpongo he. Ne o vare apito i he kukakai at ke whakataha, na toko lahi. Neongo na e uha ai whiafo ia. Pe neongo o ku ikai ko ha fo vahenga nia ke pehe ke longo mo ui apito hangai koe ngai vahenga koe ni i nuku alofa i whai anga whakataha. E koe mimi koe na tula ngai whakataha ewa ni o avarisi pe ai mau whakataha. Na o vare apito he whakaiat ki nuku ku tola. E pe tola hi mai koe mātua, kau tōre gareka. O poupou e whakataha. Koe kamata pe koe whakataha ku mate uwila. Koe ka pehe koe wharena e matina e mata katome bime u kau ngā bime hara pureanga. I he kamata pe koe whakataha. Panau pehe te mau ngata ai, koe koroa pe ku mau hiai, ke mau whetaulaki pe mo e vahenga. Ka mau tokfoke atu haa hoke. Na hange na e viri pe kau whakataha ke mau nofo i pe, o whai mau tātano. Ma te hoki haka ase ni te whakataha ni, pa koe ke pehe ko atu ke o ke tātala maha kai whia mao mo. Koe o atu penia ke mau whakatonu ange e mau ngahi ongo ki he kakai, lo tonga lere e patseti. Pea ne mau ai mea koe nei uhinga ai a hono ui whakataha. Nau whia mau ke o tonu ke uongo i. E kehe pe whoki se tita i tau tālanga, mo i tau veteki, mo i tau vahe mai ai ngahi ka vengi whaparetikare i he media, pea kehe pe ia hono veteki mai me he wharearea, pea oku kehe au pito ai taimi oku o tonu ai ki he loto whare, o ngai whataango ni o ngo i ai ngai ongo. Ai koe ngai mea ia o kou whekumi ki ai. Koe ngai ongo koe ia oku tānaki mai, pia toko nia ki hono hulu atu, ho tau hara whanonga koe ki nōngai ma. Ko whewhito ku tua kakai. Ko whewhito ku ai poupou ai kakai. O ikai ko ha poupou pe, ko ha ngahi whamatala o mai e ani ihi, pe ko ha ngahi viu o hani ihi, ka koe poupou o kuongo i tonu, i loto. No tau koe ni whapauri se tita nai hoko pe ngahi lea mawhana. Ka nau whenga pe ke whapapau i koe mau i ai
o kui kai ko ahi kakato ke o mai hanga i fuwhia mau mo hai. E malawa bege mo whamala ala hanga i mea ka he kai ke mau taimilahi. E whi mau bege whoke ka o me mi pa, ko iki. O maroro, he urere whoke whare i te kotoa pe. Ai koe o sisi pe hiwa mau tuku mato. E mau whoke mai rewa. Nei toki ulo mai me mamai e ko o whasi osi whakaha. Pe koe lau maria ma ke na mau na uongo e ai. Poupou koe ni vahenga tatu whito ke fu kolonia koe ni nukunuku. Ke mau pe poupou kaikaiki ala sarine masi. Fia au pito i whataha koe ni nukunuku. Koe malawa ke usio atu pe au wheiloaki pe moi komiti Kemipeini koe ni vahenga tonga tatu ni ma. Koe ka venga whaken se tita nau toto kore he taimila talu mi tau kosi. Taimila na introduce mai ai whaki whakakau koe ke whao e tau structure. O tau tui ko tope whoki ai, ka nau loto, ke ki tuku whakataimi a hono whao a national structure. Ka tau tomu a ai a constituency structure. Tau ki ri i ai, ariaki ai, ke tau sio ki ngahi lesson learn, o ka hauka ngai paraparema, o hanea ke tau ako mi ai, pe paila te i e kakai ai ke nau longo mo ui mo nau ngau. Ke taimua te nau whahoko ai whatongia ko ia i he levolo koe ngahi vahenga e matangofua rewa e tauhanga o whau ai fo i levolo whakafonua. Whawhawha pito ia e Semisi Sika ki whoki si mai ki ai ko uhi. Koe ko ngai ni i he, ko uhi ko talanoa koe ki he structure ai ni koe o komiti campaign. Nai kau whoki e ni i he ngahi whakotu'u ko ia i he structure koe nai whakahu atu e siaosi pohiwa ki he core team o koe talanoa mai ki ai. Pa nai kai ke tari e fwoi ta whako ni ka koe ko ke talanoa mai koe kau ia i he ngahi mea lelei ko hoko ki tonga tapo vahenga koe ni hihi whoke kamata e Semisi? Ai koe fwoi mau hala e se tita. Na i kai ke pehe, na i kai ke mau tāri. Na o tau tui ko toa ki hono whao e fwoi structure koe ni whakafonua, national committee ki e pāti mo Kemipeini. Kana i kai whako koe national structure na o atu koe fwoi structure beke NGAUE'AKI he core team. I kai koe? Koe Ke hea me national structure, ko foi structure peke mo NGAUE'AKI he core team. Ko structure ko national committee na whao mai o kawai mo MULI. Na kawai pa mo ka FAKAFOFONGA mi MULI, pe whao ai pa mo tongani pa mo ngahi komiti ki heke. Pe toi kawai mo whakatu'u mai ke omita tau toko ua me ngahi vahenga. Ai ko foi national committee na whakatu'u mai pe nao. Ai patoa koia, he? Ai patoa koia. Ai ko KATOA Kemipeini mo tau ngā kotoa e whao kotoa he foi structure koia. Au pito. Ko inga ko kusio koe ke tonu e taimi hono tuku mai ngahi mea. Ko angai matui ko angai e kuongo ia a aku. E pa mo ni. Ko angai o ngoia a siasi pa mo ni. Ka ku ngoi ko aku i tau kei ko ia ko mau i ngahi komiti whakafonua kehe ku o kawai. Na mga tuunga me ai a e ku whakakau ke tau tomua whao structure i he levolo o e whakapahenga. Me ata taupe, ia e komiti paanga, ia e komiti fundraise, ia e komiti Kemipeini, komiti tariu i kakai, komiti ke whao e ngahi event me ngahi whakataha. Katoa ngahi mea koe, komiti lao, komiti, mea kotoa pe, komiti FALALA'ANGA. Whao kotoa ia i constituency level ngahi vahenga. Ke tau sio o mahino o ngāue molongo mohui. Ko taimi ko e māwai, te tau toki whao rewa ai whakarufua e national. Ko ngā whako e taimi mi tau kei whekumi ki hingoa e tāwhitu, ko tau ngāue o ku kei ihi level pe ngahi vahenga. O mahino pe ai tau whaamu ke whai mo tau whakarufua, ka ko erito o e tau ngāue o ku lorotonga ihi ngahi vahenga Fili. Kawai mohono Fili koe nenga. Ai ko mea ngoi ko sio asimai me hihi fo. E taimi ko o ku hau e ko ngahi vahenga nau malohi se dito. Te ngu no hau nau malohi pa nau strong, te wheka apito poupou pa mo whaunga iai. Tene hanga ia o whakawhewheka i mo whakamalohi a national structure. Ka whao a orunga o ku ngā vai a lalo ngahi mea. Te tata e mahino a lalo ke ola re reia. Ai ko whaamat ko ni ko whamapo opo ko ni. E taulo luat ko ni
e mahino mai ai ngahi vahenga e fitu no to o ilo pe au o ngahi vahenga te piki ngā ue ki ngā toruia ke whao hana komiti. Ai ko hinga te arata ko ngai va ke whataha o tau toko tolu toko wha toko whiha mai te ko mahino ko te ike. Ai ko taimi ko ai ko foi mo tolo ina na lava ko ni hifo i he to tusite. Ku malapa behi hifo ke na wha ko pe na tolu e FOKOTU'U e nau whataha o te aruato e pāti e FOKOTU'U. Ke mahino ko foi NGAUE whai ko goi i e vahenga. Pe whakawhawha o pito e Semisi a lele mai ko ia. Ka ki lawe mai ko uhi pe ko tataimi e Semisi ko uhi ko ke strict mai ka te au. Ko pau ke miniti pe taulo noa e polo kalama ko niko ia te taki to upe ko uhi ke lava o hao kotoa mai. Ai ta whaki ka ki lawe mai mua ke konga ko ia honoua ai whataha ai ane po iyo. Ko konga honoua ni he whataha ni o vehui ke whataha ni whawane po i halalo. Ko amanaki foki. Mo fa mo ko wat pe ko et po tala no ma ka ko pe ka ko fa mama fa na pe ane po i halalo ne u ne ba fa ka ka ore ke fa fe ilo aki e Kanititeiti boia mi ton la pono pe ane ma ka mata pe ai le fa fe ilo aki pe au ko reva mo ko Fakamatala ai Founga ko na fai mai ai Fili pea whawhiloa ki lewa ai Kanititeiti ai ko whane fituafe pea ausko ia pea angarewa whakamare ki a whane ki lea pea koe whakataha whamawhana ni setita pea hiri ko ia pea mautuku lea koe osia ai business ko ia koe whakataha ni pona e mahin pea wena ni na wai whiui ka kumahi ka nau loto pe ke mau tahi e mau whui hoa taha kuia ke ongo i he kakai o i kai ke mau toi funo lolo a hoi ngai whataha mai nio alui hoa ua hoa tolu ko eke pe ngai whihui takau ai koe whui lau maaria ko ia na tuku ia ane whewhikoe ki haralo i ono talake atu o e whafonga na loto pe ke mau mātuku aki mai whui lau maaria ko ia he kopau ke toi whai e vilo atu e vaveni pe ko te tata no pa mo ta whiui ka koe ko selection process ko na talaki ko he kamatanga ku pau pe ke ta tuku ke kakai ke na toko ni mai ki hono Fili na ingoa o ku ikai ke whainga ta ase tita ke u Fili e pe awia hataha mi he vahenga ura ke ta fitu ka koe mana tu i o tau kei tangata pe foki ko Fili ko te whai e ke malawa pe ia ke influence ai ngahi firma o Fakaikiiki ia te au ke u Fili pe au family pe te u Fili pe au maheni pe te u Fili pe au hakaha te u fia ngā ue moia pe te u whakafoituitui a hakaha o lau mai ia te au ai koe ngahi mea koe au firma ue ke tuka toke ka whaki kua pau ke tau au tonu ke kakai ke omi ko nau loto koe osu tofu mai koe nisi e tita o koe ko au ia te whai e Fili koe novema neo tau malanga mo tau whaamu mo tala ho tau loto. Ko novema, koe kakai koe o e vahenga ko kia. Ko ki nau tolu ia o nau whai KOTU'U ni ko hai e oma. E mahino, MAHU'INGA abito ke tau wakai koe hae mea o ki he loto i kakai. Pe tau whetau laki ai o ngāwe whakataha. Ke lawa ke tau tariui, pe lawa ke tau ikunai ai Fili. He ke tau pēr tau tolu ia ke omia ei. Ka unofo mai kakaia mo nau loto ia pi. Koia. Ai ka foi para mai ia ko te virikiki hat kita tu unga e ngahi mea ku te siofi tu nga whakaako siofi tu unga whakatau ke NGAUE mo taula he NGAUE mo hapo. Ko ngahi nau nau MAHU'INGA apito i se tita. Ke unga nga whakaotua ke ko toko taha tau family lei. MAHU'INGA apito ngai unga ko ia. KAPAU nofo mai kakaia mo hingoa ke he ia. E whepaki. No pe foke Semisi ka te au i process ko na mo tuku ange mai i he tau ko ni ko osi ko pau ke whaitohi atu hani i o nau loto ke nau kau mai o atu ke he poate pea te mo foki lewa ki he vahenga ke whahoko i SAVEA aia ko i SAVEA ko ia na mo whahoko ia ke ki tala noa mai ko i hai toko lahe kakai na i SAVEA ko i hai margin of error pea ko i toko whiha na e Fili ko e ki a whane toko whiha ki a saia. Foi fogo quando me kamata mai quando foi tata no con me kakai.
o au ki he SAVEA ko foi Founga MAHU'INGA taha ia o foi process. Ko SAVEA ia ko pes whakaosia o e tau whekumi. O ka au ke tātai e taimi o ikai ke te ai ha whelawe. O koe te lava ke te ai ha toi Founga ke he. Pa ko paurewa ke tawa o SAVEA. Ai ko tu e taimi ko ngai Founga koe nai whakahoko ma e tala noa. Pe whekaurewa ke whai mo nai whakataha. Pe asmahimo. Nai osi whakarika mai a ngai integration lele ia ai tō taha koe o mālohi taha tene mau ai wharara e tō lahi. Pea Ai koe whiri kono whane koe tala noa pe pe moi kakai ko ia. Koia. Kai koe SAVEA ka koe tala noa pe. Koia, koe konga lahia o hono whiri koe neo whane koe tala noa moi kakai. Nai ai e whainga ia ke ongo i pe e tō taha koe ia o ki ngā waiwahi fo ke holo mui pe e te ia. Koe konga MAHU'INGA ini o whaikumi mo whiri koe nisi e tita ke whaitoto uni pe ai kakai o vahenga koe ia. Whaitoto uni pe a whane mo saia ka ki nao. Pe koe whaitoto uni pe a tonga tapu ono ka ki nao tō. Ne hange ne nao om pe nao tō le wharala ke mau whai e whaitoto uni. Ka nao loto pe ke whenga i pe ke nao whaitoto uni. Ne a mai ke kongi mo ne tau ni, mai no mare wai, ko tō ua peni, as mai, tiki ke tō e ahani ike. Pea ne u whakakau rewa, ko hiko uongoi, hange ka te au ia, ko osi, ai, ko osi kakato mai, ai ngahi Fakamatala ia, o whiamau, ke whakahoko mai me he ongo Kanititeiti koe ni. Koe ke tui, o te ai hame ia, o toi, ke tuku mai ki tua ke kakai. Aia ko uhinga, ko osmau e kakai ia ke whai tūtūni, ko haia whani, ko haia saia. I he ene pe he nau ki ongo i pe, ke tuku pe, ke whai tūtūni pe vahenga, pe mo whani mo saia ke tinawa. Ne mawa marewan ki tūnga koe ni koe ko ongo i ko si mahau taimi ke tau whamao popo. Ne u whakakaurewa ki lereat ki he hoi ki no pere, koe ongo Kanititeiti whakoni o mahau o mi hauma. Ne u whakakaurewa ki urereat ki he hau no pere, o whakarea pe mo kore hango fua. Ki u talatala noa ki he kakai koe ni o hauma, o hono tofia. Ai koe SAVEA. Ke wakai ange koe hae tuunga o koe e nau whakaukau, ke tokoni mai ki whai tūtuni. O matui koe SAVEA ia, e tala mai SAVEA ia ngai matai whika, kau i teike a whangatuku, e ngai tūtuni koe ia. O koe u whonga whekumia na e whai, i e talatala noa, pe mo te sio pe va vai mai turi ke aia o también na whahako mai he o ki no pere ke whahako SAVEA i Februari na o ngoi pe ma as ke tuku pe ke te whai aia na tau te vira te whai whakataha lahi na whai homa na mahino o pito he whakataha koe ni ai tō taha koe ia o kune mau ai POUPOU ai tō lahi pa nau te whokpeo te tata no mai ka inga pe me on Kanititeiti ke ai ha Founga e lava ki holo mui pe ia te ia hataha. Ne u tāmi koe na tā noa me un Kanititeiti na confident no ope. Tā mai be he tangata hoi confident pe i, tene lava pe i a lava e Fili, tā mai rewa he whiwhini koe, o te mao pe mo ia mai confident. Ai whihi mai foi, whanonga mai koe ni. Nā ku nofo moi foi lai pere whakaosi koe ke whaitutuni ai koe SAVEA, ka nai kai ke roto ke whakaamai. Na hoko mai pe tātā noa, ne te whokpote tātā noa pe pa mai o Kanititeiti. O are no au ki he te koe koe ke hua pacheti pa ko ngoi. Ko taimi koe e hua e wharearea te mau whemo e kina e pacheti ko ne oskea koko mai mo mea hoko mai mo mea. Tau peherewa ke whai e SAVEA. Ne te whokerewa ke hau mo Kanititeiti o mau tātā noa mo atu ki ai e whakatoto ki he SAVEA. Ko tui ko osi e ngahi Founga ke me ngahi turiki, me ngahi matapā e tau tuki, ki he tau whekumi, ki he tō taha koe ki hau koe whakofonga, ko pehe ke tau arua ke SAVEA. Neo, ko SAVEA, ko Founga whakamui, ko whaamu ke oa mua te tau aru ke SAVEA. Ko roto ke whaitutu unpe kakai i rorotonga lere process, i he kuton ke mahino. Ko tō taha koe o ku pehe ko maalunga taha hono whaingamari e. Ko tai ko fai fe fok a ko mo kakai ostatonu ke mahino be ostatonu ke te ke utua pe ai to taha ko ya
I tai mo whaafaya e tau tātano. Ko tai mo na ai ke whai SAVEA, ne kore reo ki hong whafofonga, ki hao koe moho kakai, hao koe moho kakai, a roatoa mo kakai, pa tau team up rewa o whai SAVEA. Ko uhinga, ke oua na omi e ola SAVEA, pa te whakawhihu ia mai ai integrity ia o SAVEA. E lava pia ke mai ola SAVEA ia, o ukai ke loto ke ai hataha ia, pe tuku aki rewa, ai Founga ina e whai ake SAVEA, pe mo kakai na nau whahawa SAVEA. Pea mau whahawa rewa SAVEA, o mau SAVEA rewa homa, na e... Aia nai whakahoko SAVEA, nai whakahoko SAVEA e misi? Nai whakahoko pe nai kai whahawa? Nai os whahawa SAVEA, nai os whahawa SAVEA ia. Oh, okay. Pea manga lawa ni mahala mai nai tahami ai. Pea hanko gulau, neongo na e whai e SAVEA, na kai ki uroto ke whai mo tau whai tūtuni rewa. I osi ai SAVEA. Poko kupuka aku, ka te vilo atu ia hata tai mkehe, pe tau peka rewa ke mahino apito ai kakai. Ke keko tui e te aha ne fuwhai ke koe peseti. Mahino pe ke kaut. Ke koe peseti mahalo e mei i aipe. Ai koe kau SAVEA, koe to ana rewa to lahi kena SAVEA koe ni homa, na e he ua ngea tupu. Good sample, yeah. Good sample. Ai koe, na lue i me whare ke whare. Ka hango glau, na e ni ina o ngā ue. Pea ni ina ke api he. Kana e tuki, toa to toa. Ai na e pe foi grupo e wha, vahe wha i pia homa. Alo grupo e tahangi e, alo grupo e tahangi e. Ai koe foi mga wha roi to tokolo ono homa. Na alo ni hingi he, koe, kama. Pea na nau foki mai, na whiunga mai toko ua ngā tupu na e SAVEA i. Koe pesete e fitu mo fulu na e kia whane. Pea koe toenga koe pesete i ua mo fulu koe na e vahe tatau pea a poasi pea mo saia. Na pau pe ke whakahua hingoa poasi he SAVEA se tita. Ka tau lawa o sio ki he kakai ko ia, ke toa kakai ko koe e mahino te nau whiri a poasi. Ma haure hoa ki ho whak mahino pe ia koe kolo whuki a poasi. Na maa poasi e pesite walu mo fulu o foa. Ai koe na whiunga ma toko te au tupu pe ia na e SAVEA i ho foa. Pea koe teunga koe ki pesite koe ni ho fulu tupu koe na e vai whane pea mo saia. Ai mai ni mare vai ko whane hei homa, ko poasi hei ho foa. Semisi koe anga koe tu koe taimini koe whakaosi na ke pehe pe foki e tu mao he kai ke toi Fili mai ha taha i he kau whafofonga koe e toko hiva. Aia kua hu whakasia osi ki tu apea me he core team. O ku mau toi Fili mai ha a mau Kanititeiti ki tonga tapu uluaki, koe whihu uluaki ia. Whihu iua, o ku mau toi Fili ha KAPAU e alatu pe ia i ho mau ngahi SAVEA, o mahino o ku iai ha taha ia i ha FOI VAHENGA o ku whakalaka ai o ku manakoa ngia he VAHENGA i ho Kanititeiti lolotonga pe ko whafofonga lolotonga e whetongi pe e tu mao pe ho kau whafofonga lolotonga ka kumi ai toko whitu ke he. Ki la lai mai tā no ke enge mai ngai whiu o ko amananga na esmahino ki a koe. No. Na whai whakaha i sante luk fua tau. Na e whakotu ai me kakai. Ke oua, ke tu me kau whafofonga lolotonga oua toi Fili. Pero ko tarina e peheni. Ko e tau whakaamu ke kei tu mao a kau whafofonga lolotonga. O ko kore heni ke kau whafofonga lolotonga. Mo foki tō mau VAHENGA ngāue mālohi. A kolo i ho mau ngāue VAHENGA ke ua nai ai ha whainga mari ke hua tu hataha. O ne hanga o to'o ho whatongia koe whafofonga. E whepakia se tita pa mo selection process. Ko selection process te tau kamata ke he kakai. Te tau whefoki atu mo kakai. Te tau ke iawhanga tuku pe ke kakai. Ane whiawhi, i taimue na uia ia whane. Na u whahoko pe ki he whataha, pa pe whuka whane. Ka au ki September o katopa, o ku pehe e tonga tapuono, o ku te taha to lele iani, e pau ke whetongi. Ko tuku he taini mi, ko koe ia, o ku ke mau, ai POUPOU ai tō lai taha. Pero atu ai whaka am tatau pe hange ko whaka am koen ke kau me mi palolo tonga. O whape e hoko atu ho ngā malohi ki ke kei mau ai POUPOU ai kakai.
O ikai ko e tau iheni, ko e tau whakapone, pe ko e tau whenga ke maru ipe, ko ngahi wāge tau hi. Ko whiri mai koe ngahi ngoa, ko mea ia e kakai. Ki tonga tapu whā, ka māteni, ko mea ia a tonga tapu whā mo māteni. Ki tonga tapu ua, ko mea ia a tonga tapu ua. Ki nau tala mai ko Semisi Sika, pe o ikai ko Semisi Sika. O ikai ke uhinga ai whakafonga mai a Semisi Sika, e talu me he wafi ngofuru, ke si mai, pe a lokale, ika. Ko pau ke ngau e Semisi Sika. Ke ne whakapapau o kune ke mau e popo kakai. Ai ka mena tau pe me ka whafonga toko hiwata. Te kea ngā taha ke upe he atu, he ikai to e Fili e ka. Ko ea ngai whakaamu a kau popo toko la, ki o te tau te wai. Ko tau e tau malanga mai mo e tau Kemipeini, mo e whakamanato mai. Toko hiwa, mo FOKI ko mo VAHENGA, whakamau mo ngā oe ki kau POUPOU. O ko whakaamu ke au ki November tau kahau, o tau ki tuku whakataha. E whakaroloma ka o warepe kua whetongi koe e ani. Ai, koe kua konaki koe, mo e ku whare i koe nai whai ki toko hiwa. Hoko atu e ngā mālohi tātāpuni e ngā whai ngā mārie ke te hū mai hata o wei ki moto. Ai, koe ave e pōpōka ki nāu toro. Ka ku kehe e setita. Ka pau e o warepe ia kua pone mai ia e hataha. Pe asi mai ia kune mau e ia e mālohi mo iwi. Ke ne whetongi e toko taharo tonga, kua pau ke whetongi. Koe lau e kakai, it's people's choice. O koe ka lau e pāti. Koe aia koe ngahi koe au tau maa fuka hongo folu tai ni. Koe toi fit, koe mahino e taha, koe tonga tapu ono. O toi whai ono ke whai ngoa. Koe whai ono koe ia se tita he ikai peke whawave e alo Fili. Kua pau ke fau katoa he whai process koe ne whai ono. Kua pau ke tau kalanoa kakai, whakamau kia e tau whekau aki, foki aki mo kakai. Mohu Founga hono whapapau i, o ku take ownership he kakai, ai foi selection process koe ni. Koe nei au kia ono, aue no au ke tuunga, kua pau ki whai e SAVEA, pe koe a whangatuku rewa, ai osko ai SAVEA. Koe tu ni na rangi peisia he SAVEA seti. Na taramai SAVEA ia ngai mea, i he SAVEA. O koe ngai mea ia na osi omi pe ia ki mua he SAVEA, na mātu unga me ai tu whai tutu ni koe na e poate. Aia o ku hao pe mo SAVEA o ne whakamo ni mai e ngai moni mea koe. Ai koe toi koe ne whui vahanga ni ono ku toi. Ko pau ke nau mui i ngai prosesko ni. O koe whui ngai vahanga ki ta rau toko tak mai pe. Pea au pita pe. Aia ka pau te tau ki November ki toko taha pe te ki toi asima hataha. Koe whu ui o hai ai i kai ke toi asima hataha. Ko te peka tupe ni kakai ke na hanga o whai tutu. Ai ko tonga tapu ni mai e SMS, ai ko tonga tapu ni mai kai toi hataha ko whafonga lolo tonga pe. Ko ia? Te kai be ke toi pore mai hani i hia ki he kau whafonga lolo tonga e tai nimi. Me he patoa. O kuai pe vahenga na e ai e ni ihi o kau o e takau kau POUPOU. O nau pore mai ai whatongia i tonga tapu hiwa. Ko tu e tai nimi, ko whafofonga lolo tonga ko pensiman fifita. Ko pensiman fifita ia o kuai e tau POUPOU koe he koia ko whafofonga lolo tonga. E toki hiki e tau POUPOU me pensiman ki he toka taha kau tala mai e tonga tapu hiwa ko ia e whafofonga ma tonga tapu hiwa. O ka pau e riri. Sai, i kai foki ke pehe ke asi mai hataha ia pe tau si aki e tau tonu ai whafofonga lolo tonga. O ko whafofonga whakalao i he vahenga i he tainimi a ki nau tō wau tonga whafofonga vahenga. Pau, wai e whi POUPOU aku me whi NGAUE'AKI. Te tau ki mak e POUPOU e kakai. Ka wā tā ku ne whi maa tokoni, ko tō ngi tau tokoni. Pe ka whaia te whanonga o ku pehe he kakai ia, o koe ke mau tue whi mak e maa tō e tāmako ia. Kua pau ke tau tari ui tau tō ke whi maa e kakai. E whetukutuku, ko pau ke whetukutuku e tau POUPOU, o koe ka meni ke whaia tau hi wā. O i kai ke au e visione ka hata. Ko i ngā pēna ke tu umau koe he taim ne wha se lue o tau waka. Taim ne whaia vete ke pureanga e wā whtahi wā, na ke tu umau. Na kai i ngau. O i kai pē ko ha o hinga ia, ke loka i ai e koe, ha whahinga tuunga, mo whahinga mawhai. O i kai ke au e visione ki hata. Ko pau ke tau tari uka tau e visione. Ko e Fili a kakai. Ko rea a kakai. Ai, ko ea ngai o e ku whakaamu ki toka hongo furu loro tonga.
mo ngawe malo, mo loka i ho mo agolo mo ai vahenga. Ke ona whanga mari ki te hua ta tākapa. Ko taimi ko e asi mai au ke nenefu e whamamahi. He kua pau ke tau whetukutuku tau tonu, ke he lau e kakai. Ai ko lele me ko he tau ko si he lele me ko he tau mai whakataha, mai whakaamu. Wai whainga maari e lahi e ki toko hiwa ke nao hoko ati nao ngā maroi, ke mau ko nao sea. E hala au pito se tita ke pēma kakai ia ki tau whetongi ki e tamakoe, tau ke pipi ki e tahe tamakoe, ko hinga ko ngai uhinga. Ai ko foi selection process tene Fakamatala i ka katoa ai lau maari ko ia o e tau whenga whekumi koe ni. Ko pau me kamata me kakai, tala mahe kakai ho nau roto, ko hau e Kanititeiti, foki aki mo e kakai, pe tuke kakai ki a whakatu. Ai a koe na whakaosi ake, ai SAVEA koe na whakau ki e mo VAHENGA koe, koe anga e tau whafuafua. He kai me foki hawa mau pe tau whaitotu ni. Ka ko pau pe, ke tau whai ha whainga Founga, ke asi mai ke kakai o kuiai ho tokanga, o kuiai ho toka i ki nao tō. He kai ke te nofo pe o whaamu ki he moe, pia tukua pia ki he kakai, koe angai ni e kulau. O kuiai ka mea e puri ki kakai. Ona ke whakakaukau te ke whakapuri ka mea. He kai ke ta whakapeko mate tupu a pake pehe mai tolo mai uhingoa ki toa. Mo whiri a mea he ku mea i kai. E sio mai pe kakai o roto sio mai ilo. Koe hawa o Founga Fili na ke whai ki ke tuku mai a tala mai ko mea ke mau whiri. Ona ke whakakaukau te ke whakapuri ka mea me kakai. E ilo i mea kakai pe te nau o ngoi. E asi he ngai whakatahanga koe ni. Mo sio ke ngai whakatahanga nuk mau ahoro ai. E hau pe, e au kolo mai pe kakai e ki nau tolo. Koe ngahi ongo ia o nau mau. O koe ke tau tala noa tatou mo whekau atu makakai i he rea ata pe. O ku te tala noa pe mo e tau ngahi ongo. Koe mea MAHU'INGA kai teo. Ke make sense ke kakai. Ka maari e te tala noa mo te TPT, ka koe ke make sense a mea ke kakai, it's nothing. It means nothing. You must make sense ke kakai. Kai uhinga maari e. Koe tu ngango mo e tani mi mo famu ke pau e osi nga vilo koe ni fatapa mo patseti koe mau hange ha mau foi tu e be foi pe awen koe patseti lere afare lere matori tua te mau osi fatapa pe pau koe faamu ke osi an koe ni mau au ki motu koe toga koe ngai no ai ono ko toe kua pau ke tau foki kotoa ki e foi selection process ko ni o ko ostui whakapapau au se dita o Founga maa mo ni beni ki tau whiwhiri ngā hingua. O kui kai koha ngā hingua koha ni ihi nai whailau. Nā kai ke tō tāpe whailau se tita. Nā tau whailau kātoa. He hala e ke tau pē mai. Mai a mea hena mui ofi i takatai ki penai. Whailau penai lahe ni whakamore no ikai. Hala lai a pito ia. Koe whailau o kwhai he tō tākat kotoa pe. Koe mea pau ke whai. Koe tau whiri koe ne toko ono kutoe. Kua pau ke tau whiongo oi mo kakai. Koe ngai vahenga koe ne ono koe kutoe ke whiri atu. Koe ngai whitu was asme ni. Pa mua e ngai whitu o te peke Founga ino mai. Koe whenga maari koe aia ne o si ave pia ke kakai o e vahenga koe a me tau kosi. O koe ngai vahenga lolongo peki nau toria setita. Ai o ku pau lewa ke tau mohu Founga. Ke hana ulawa ne nai. E ke he peho no ki a tonga tapu lima, e ke he peho no ki a tonga tapu tolu, e ke he peho tonga tapu fitu, e ke he peho waru. Ai ku pau ke tau mohu Founga, ke tau hu mai ki tu a whekau ka akmakakai, mo tataki e tau ngau koe ni. Mo e tau hala whanonga ki nove maki tonu. Kai ke he, koe taki miniti koe ni nima ko toi e Semisi, koe nima ia koe ke hoa e taha Semisi. Kata ke o mai whakao se rewa o mea ki he ngahi mea koe o kumou hanga atu kia, mo hanga atu whoki ki tonga tapu ula ki he whiawhini, pia pehe ki motu, o te hame o ke loto ke lawe mai ai ki mua pia o se taki polo kalama i he whiawhini. Koe, o koloto pe ke whamai noi o koe pe whuke ni nau ke whawhiruia mai pe, ai Founga whiri koe ni tonga kāwhitu. Nā tau wanga maheri mai at pe whoki hono no omi pe ngā hingoa e tātaiki. E aki ni sipohi o makatuonga ia me e tau FALALA'ANGA kato.
na ave ka kata tau whaala ke tātou ni. He nā tau tui o koe ngai tau keila. Na ai mo mawhai, na ai mo mafia na mao he tātou ni. Ki ne taki mai ho tau hala whanua whapoitikare. Pa koe ai na ave ka kata tau pōpō ki ai. I taimina ne whiri mai ngai ngā koe ni tāwhitu. Koe ngāu e mawhatukutuki ene o hiri whakamai ko hoku māsia tita. Oku ia ni ihi oku nau kore mai ke u whai mō whiri atu e au kei ngai vahenga koe ni tike ki e mau. He kono hinga, koe Founga e nei whai aki e tātai. Koe Founga koe ni se tita oku ikai ke u roto pe ke whamahino. Oku ikai ko hanga e au o riu e Founga ngāu e nei whai aki ni sipohi. Koe ku tāna ki atu ben a aku ia ki he Founga ngāu e nei whai aki ni sipohi. Aia o ku te whakafoki au e foi Founga whekumi koe ni ki u kore ki he kakai ki nau toko ni mai ki ono mai e hinua. Toka taimi koko koe e māwai e ku ngāu e me kakai. Pea te utuku atu rea vai hinua. Hange koe e kono tuku atu koe ni o tātapuana ne po. Ki uongoe be o ku kakatu e ku ongo o ku o mao e whanala kakai. Pea mahino a pito o ku ikai ke koha ku lau pe a whakafotu'u pe koha lau a nii koha kurupu hakau ako matiketika pe koha kurupu hakau loea pe koha kau tauke ka koe lauen ai kakai. Ko whaamua pe e wawene mai hono mao ai ngā hingoa koe ni e ono ku toe. Koe tukai tai ni mi o koe ngai mea ku hoko. Pea koe ngai wālau. Kore pe au ki he kau pōpō. Pe ko whewhi tō o ke tūwai. Ke mō kau ngāo e whataha pe tau whio whawhani. Tau whakaapa apai ai whai ke. O koe FOKI ai whai ngā maari e ia ke whahoko e sia musaia e na whakakaukau. O kokore ke kau pōpō ke tau whamama mua mi he tau tā me tau aki whakawawaha mo Fakaikiiki. Ko uhinga e se tita o kou pehe tau taktaha FOKI ko hono VAHENGA o whakamau ki ai ho mo pōpō. Tōku a tonga tāpu uluaki e mo wawau tahawha ki na siofi e o whafofonga hana VAHENGA. Tau mātoku mua o taktaha nofu ko hono VAHENGA tau whengi te whapapau. Ko toka hongo furu lolo tonga ai koe na talawi kia ni mai. Mo FOKI kia whapapau o ikai ki toi ngau e toko tāko ia. E malama pe ke hoko hamera. E malama pe ke lawerawea ni i e whaiuruanut koe mi hen ki Novema. Pea tō ato hane i ki tua. Koe oho ai Fili e se tita koe ke tau lawa pore i. O papu ke tau amanaki kai. Ai koe uinga e ko kore atu ke tau hui atu ai ngahi loto koe loto tāngia i ke ai ngai whakaukau ai ni. Nai ai FOKI ai wā ngā aue. I ai ko māteri pia mo se asi. O ko roto ke tuku peki he ngo whafofonga ko ia. Pa mui nau ngahi FALALA'ANGA ke nau. O te tau FOKI, tau mātoko tak ka whako no VAHENGA. O whakapapau o ku tau ki puke foi toka ngo whurotonga. Nā whawhaipe ko humani o ne teke ki tua. Pe he tenda tau ka ni konu ke mau mai. O ko whakaongo atu ke ngai VAHENGA koe ni. Ke whai mo asi mai ki tua hanga i tau whafofonga. Koe tonta hape FOKI ke hū mai ki tua ai kakai o VAHENGA. O nau tala mai ko hai tene pore e whatongia. Pe toi kawan pe ma kakai o VAHENGA. Ki hono sivi. Pe mo hono POUPOU e tō tāpea ki tau mau. O ku ikai ke utui ke tau whao ha foi kurupu ke nau whai tō ni katoa ke ngai mea koe ni o tōtonu koe mea ai kakai. A hono Fili mai tō tāpea. Ai whaitu ke oki ai. Moi Founga hono tau ki kakai. Koe ngai mea koe aku whai tō ni bea tō tāpu wha ki wha. Whai tō ni bea nima ki nima. Whai tō ni bea waru ki waru. Tau takanofa hono fitu.
o whamau ke tau poupou, pe tau hiki me ai. Ta hiki me mono whitu. E whewhe kāme, e tau hau wharufua, e tau lue, e tau halafononga ki novema, e tau hau kau tau maa o poupou. Pe si ia nei me longa, ka koe ko whamaloat ki kau poupou, whamaloat ki kau poupou koe ni o tonga tapu lima, ulawat e whatafa mama whanau. Pea lawat pea mono, pea po whaamu, e foki lewa a ono o hoko atu a no whao e ngahi komiti, Kemipeini e ngahi vahenga. Koe foki e ngahi vahenga ni i se tika. O whao mo e ngahi koloi. Ke pe kuru Kemipeini e kolokoi, mo e kolokoi. Sike malo koe e ngawe. Pea kauai mo e tokolahi. Kauai mo e launea i e vahenga kotoa me. Ai kapau, o kau mai launea he vahenga. Koe riunga taha fitu, koe futoko fiha awhia. Ai kau sotia, TENAU hanga tataki e tau ngawe. Ki novema, pea mui mai, mo e toi ngara kakai. Whamarat, kui koe whakamareko, ku mao i whiawhini. Pea o whalaiat, i e kau poupou, mo e kau whanonga re tio. Mo mao pe harea o ku ofa. Harea o ku meri. Pea ko ofa atu kia ki motoru kātoa pe. Ni ihi o kunau, omoi o kunau. E wakai mai ke moto ani, ni o kai ke nau fu, fie wakai mai ke moto ani. O ofa whalu fua te moto kātoa. Malo. Ate de whamalo lo te haunga monika te koe Semisi Sika i he lavalelei o e pōtala noa koe i he pongpongini. Whamalo atu ko hui ko kei kā te kina o ngahi whatongia. Pea o atu e whakamono ia ko uhi ko e toenga koe o ngāwe i he pōni, pea pe he whoki hoko atu. Ofa atu kia te koe. Amen.
Ko tau taimi ena ko termini te wawalo pe ho kai walo I he fiafini kai ke he koi na mo mea mai ki ono whaike ke mawahe o sea o e poate pāti te mokalati o tu motuanga o wha I he fiafini pe a koutou pe o kulahi au pito pe a ngahi mea ke whaiki ai pōtara noa ko ia o he fiafini. Kai ke he o ko tau kau whakataha I he fiafini mo Patrick Maka pe a mei tonga eike. Patrick malomo e tau mai fiafini. Patrick, oku ke whanongo mai, malo e tau mai whiawhini. Patrick, oku ke whanongo mai. Tui pe. Patrick, oku ke whanongo mai. Kake, alo ko kovia neti ko ia atonga I he hawani. Kake he te tahu mai ki tau tolo whakatala noa ki he whakaike mawahe ko ni na tau toki whanongo me ai I he whiawhini. Ana ko whanongo ko ia ki he whakatala noa ai sea I he whiawhini o ko ha ai toonga ko ke whakakaukau. Lahenga he mea whe paki I hanga I kuwakai I he whakatala noa ko nisi isi e taimi ko no uhingana ni kore mai foki ke hawhe hau pe ke miniti pe tolo noa. Na whainga taa o pita ka te au ki uhanga o mai ko toa mea koko whe mau ko ki au fu wha loa foke ne tari he taimini I. Kai ke, ka koe ana ko whanongo koe ni, koe ha ho wakai ki he ne whakatala noa koe ni ana, ka taki. Malo pito se titai, nā ko tanguto o whanongo ki uhanga o MAHU'INGA e whatala noa koe sea, pe hange hea se titaha mo fo interview ke he ua. Hange ko whatala noa na koe ngai mea na upiki pe me whatala noa koe ai sea, koe uraki koe process koe o Fili o kau Kanititeiti, pia koe wā koe ni SAVEA koe na FALE'I, pia koe tolu koe whakakaukau koe ni se tita ke oangi ki he kau POUPOU ai whakakaukau ke taimi ke ta awhia ai wheta aki pia moe pia ne whakalea pe he pia moe whemehe ka aki. E se tita koe uruaki koe se tita mea ko wheta no ke koe process. Na e whatana po se ake processi e se tita, pia e time te tau pe na ne tala noa e foi process koe na e tonu ke fau mai ai koe ai whakaukau ko hono SAVEA pe ko hono whakaukau ko hono Fili o ataha Kanititeiti ki loto ke hoko ko Kanititeiti ma ai PTOA. Ai se tita koe foi processi ko pau ke ave ki kakai, fai SAVEA koe hai loto i kakai, pia ko ia e o mai koe ki loto koe ke hoko koe Kanititeiti ai PTOA. At the same time, se tita na ane toi tala noa I pe ai whakakaukau koe ke tu'umau pe ai kau Kanititeiti lolotonga. Aia e se tita heanga koe ku whakaukau o ku whepake o whai mea e ua koe ni. He koe uhinga KAPAU leo koe whakaukau ene process pe aku MAHU'INGA leke nau hu ko toki tua. O al ko toki tua ko uhi ke SAVEA I whakataha ki nau tau pe moe toinga koe o kakai koe I he vahenga o whie mau ke o mai hana ngahi hingoa ki loto ki he loto I PTOA. E se tita oku ke te au I he whakaukau ko ia, oku whepaki ngahi whakaukau neongo oku whatanoa e sea, na ne whie mau ai toinga kau whafonga lolotonga ke nau foki ki o nau ngahi vahenga o ngā we I ko hinga ke lava ke Fili mai ki nau tolu ki loto. Ka e taimi tatau se tita ko process ko ni na ke kau wai ai tafa aki a koe ni o kau whafonga I kakai ko nau lolotonga I FALEALEA. I heanga ko e whakakaukau ko ke ne whakatala noa o whipake o whi mea e ua ko ia. Ko whakaukau koe ki SAVEA koe nai whai. Ke te au I he taim te tau ko ngoia o koe ke effective e fwy whakaukau koe ia, ke nau hanga o Fili I mai ake hataha o pehe koe loto kotoa ia oi vahenga koe ia. Ke toki whai pehe Hawaii whiawhi koe hai ki taim no nai whai ai, pia o mai ai whakaukau koe ia, koe
Ka ki tau ilo pe koe hae e loloa mo houa na FALE'I o SAVEA koe ni. Ka ke te au e se tita o ku fia mauia ke mahino koe hae ai valid o SAVEA koe na FALE'I ke tau si o ki ai. Ka kehe ku mahino e nia o ku o si whai o SAVEA koe ia i tonga tapu ono pe kuna o mai hona au whafofonga. Ka ko fia maufo ke tau ilo pe na FALE'I pe he ke foi toenga koe toa koe o e kau whafofonga o ka wai e kau whafofonga lolotonga. Ka pau o tau loto ke whakatemo ka alate Founga. Pa koe Founga ia se tita kua pau ke whakahu ke nau tau ki tua ke nau o Fili whakataha ke Fili mai kau e vahenga honau kau whafofonga pe whakakau wai mo ki nau tolu pe oku kei loto e vahenga ke nau hoko atu hono whafofonga i ki nau tolu. Aia koe whakau na hanga whatata ke pensimani. Pea koe ki uhanga mahi no i se tita pe koe ne uhinga ni. Ka pau e oate a SAVEA ia. Pea o mai hata ke hea pensimani. Pea te nau tuku lewa nau toa pensimani ki ta whaaki me he patoa. Ka nau whiri e nau toa tau taha koe ki haa run ki he whafofonga o tonga tapu hiva. E se tita koe ki uhanga fu mahi no i le le ni ta whaaki nei koe ki ne hanga ia o clarify mai pe koe tuku ke whiri he kakai ki FALEALEA pe koe tuku ke whiri mai he kakai ki he process ko o glotonga lele. He koe hui na iton ke hanga identify e fui me e ua koe ke mahino au pito. He koe hui ko loa anga fui whakau koe ia koe kakai te nau whiri ki FALEALEA koe kakai e whiri mai ai whakofonga ai Kanititeiti me hono vahenga. Kana ni whakatata ka pensiman whanua kau tangu toa whakakau. Ka pau e whiri mai e he vahenga aha taha kehe ke ne whitongi a pensimani. Aia e mawahelewa pensimani a pia me he koa team o hau pea tu he patoa o whiri tau ataina me tonga tapu hongo fulu he funga e patoa. Kai hau e tō taha ko hu mai ke koa team o hoko ia koe me mipa o CD ke ne whakafonga i ai patoa he taim ta tau pe. Koe ngahi mea e koe na whihi au pito he no whakau i. Pe koe ne uhinga na e process koe whiri he kakai tō taha koe ki FALEALEA pe tō hu mai ai ki he loto i koa team. He anga koe whakau. Koutou pe ana i e nofo mai pe ana he laini. Koutou pe ana koe uhinga koe ni ai sea koe Fili mai ki he ke hoko koe Kanititeiti a ene timi koe ki he Fili ki he ani koe Novema he. Ka kou siatu whaki ana ke ne Fakamatala koe ni o pehe hange koe ne Fakamatala koe ki hau ma aina ne pehe na nau whai kurupe whana nau mai proto o vahe ai ngahi utawhatafa aki. Pea nau hu me he whare ki he whare. Ko mea kou hau ke whakakau ko o ke kai koe whare ko toa pe ia o patoa. Pea whewheni o KAPAU e alatu koe o mai e whiria ko ia ku toko lahi ha taham kehe au pito pe ia. Me ani e o mai ai pe toko taha ko ia. E whai e whai Founga ko ia. Pea o mai e tautolu ha taha o ke kai ki patoa. O whafofonga he patoa. O whafofonga he patoa he ta whakoia. Koia ana o a mea o ke uhinga ki ai. Ia, koia e se tita he koe hina tai hange koe whalea na hange ke te awia e kuongo ia koe hange ang fo interview ke he kehe e ua. Ai whe paki koe ai whakatanoa mo i kai ke clear ai uhinga koe e ni whakatanoa ki ta whaaki koe ia. Nā ku whakau ko ene whakakau mai e whiri mai he kakai e vahenga honau whafofonga ki FALEALEA pe e whakahu mai ia ki he patoa. Ka kou pehe i he anga koe e ku whakau. Ko foi process koe Kanititeiti. E whakahu mai e vahenga hataha o nau pehe nau tolu ke ne whetongi a pensimani. Lolotonga ko ia o lotonga nofo a pensimani koe me mipa ia o e koa team, koe whakafofonga o e kakai. Pea ka pau lewa e hu mai tō taha koe. Tene tō ia pensimani o tuku ki tua, kai o mai tō taha koe ki loto. Koe palo palema e ko hono FOKOTU'U e koa team e se tita. Ko hi e ku MAHU'INGA ki tau hanga siofi, o ku tō tonu ke nau hu ko toa ki tua ke whakatemo ka alati ai Founga, o ku whai aki hono process e mea koe ni. Kua pau ke nau hu ki tua ke he kakai, pea o atu whataha ho nau hingoa, pea moe kau Kanititeiti tuku mai, pea ka pau ko hai o ku whiri he kakai, pea koe whakafofonga o e patoa. O ku ikai ke iai ha whakafofonga e o mai ke koa team, koe whakafofonga ia o e patoa, ke ni whakafofonga i maa tonga tapu hiwa, i anga koe whakaukau. Pea kou se atu i e se tita hange koe kia te au e whoitua kou pehe.
Aia koe TENAU nofo pe mo pensimani loto. Ka koe taimi pe koe e mali wai koe nau whakaukau. Ko pau ke nau teke e nau toki tua. Ko toki whaka au whae ka pau oku pehe. Pea lolotonga pe se tita whakatala noa ko ia o tala mai ia. Koe fo i toko hiva TENAU nofo mau pe nau tolu i loto heu. Whe mau pe e ka whafonga lolotonga ke nau nofo i loto heu. Ka kia te au ko pehe. Koe hae process koe ka koto i hae Fakamatala ia koe. E se tita ko hange ko o ko whiwa he whenke process hop atamai e Fakamatala ai sea ki ta whaaki ko ia. Neonga koe foi process o ku lelei au pito ia te ia te ka oku MAHU'INGA ke maa ai ta whaaki ko ia. O ana toi ai ke whakauri la tai ke pehe e tuku mau ki nau tolu i loto he. Ko hono ai koe ke maa au pito si ta hu katoa ki tua o to KAPAU koe SAVEA whai mai o atu ho nau hingoa whataha pia moe kakai koe o nau loto ke tuku mai ki nau tau ke nau hoko koe Kanititeiti PTOA pia tuku wangi ke VAHENGA ke nau hanga o Fili mai e toko taha koe pia hao e toko taha koe o rani KAPAU koe nau whakakaukau. Kau ke ilo se tita no mata mama he unau lolotonga Kanititeiti ki nau lolotonga FAKAFOFONGA ki nau tau. Ayak mahino au pito TENAU he kai ke nau loto ke more ho nau sea mi FALEALEA. Kua pau ke nau piki ki nau tola pe ai le whanki uri e hoko he ngai tawhaaki koe e se tita. He anga koe psia ke whakaukau e process koe ni. Ko noua pe se tita e mea o hange koe whatanoke ke SAVEA. E se tita o koe SAVEA hange koe anga koe tau whakaukau. O ku wako i foke ai Founga SAVEA o pe valid au pito ke ne hanga o mai hangahi data tene lava ke ne hanga o omika tau toha fo i mo o ni mea ke tau sio ke ai pa tau pehe FALALA'ANGA pe kuai hafo i merit he tapa ako ya ke ne lava ke whakahoko ake hangahi NGAUE'AKI he KAHAU pe ke whakahoko ake whahinga mea tau sio ke ai pe ako MAHU'INGA pe se tita ke FOKOTU'U ke mau au pito ai koe tau whakaukau atu se tita whakaamau na o mau haki fo o ku asea i ngahi questionnaire koe se tita nai AWE'AKI SAVEA. Ko hinga ko haifua ngahi hingoa nai FOKOTU'U ki ai. Ko hiki tau sio, pe tau pehe o ku lelei au pita ai ngahi questionnaire koe ni ke awe, pe koe ngahi question ka tene lava o mai e loto o kakai ke tau lava sio ki ai, pe o mai e ahono la, pe tau sio ki ai. Ke se tita, na tau no pe ke tau ilo se tita o ku eha o SAVEA SAVEA o ku tok whakahoko pe ni e sea ku whai e SAVEA o tonga tapu ono kai ke o ku mahalo kai pika me ke tau ilo ki ai koe mea pia ai koa timpa ko whakaapa lahi pe ke ta whako ia e se tita koe no tolu koe mea ko whamale mole pe ni fuloloa ka ko whema pe ke tala noa ki ngai mea koe ia hange koe whakaukau koe ni o KOMITI. Ko whiu se tita hano whakakaukauwi, pe koe hae o hinga na kai ke nau hanga ai, o whai mo whakahoko whakaukau ko ia, ka pau na ilo e sea koe whakakaukau lelei au pito ni. Pea ka pau na ni whakaukau, ka pau na e Fili ke taimi he tau po o si, pe ni se tau se maa opo mea kotoa pe. O ku taipi ki koe mahina whiha pea whai Fili, koe na o atu pe e whakafofonga o tonga tapuraki ai whakakaukau koe ni ki mua. Pena i kai ke na i pehe e sea koe whihalaki he na o si tari pe. Ka ke te au se tita heanga koe whakaukau koe hana e tari e pe pe a tuku pehe. Lahi ngahi tari ke he kehe na e mai he sea talo eni pe me he ai mo vete koe ni he ngahi fo issue koe ni e whikau aki mo tonga tapuraki mo ni ngahi mea na i whakahua atu i he structure. Tara mai he sea ka ke whe mauia ke whai he taimini toki whai he o se Fili koe foi Fakamatala ki mu atuia i he ngahi mea koe pia tau pehe mahalo koe Founga ia pia lele whaahinga mo Fakamatala hala tonga tapuraki hala taimi hala ai Founga upau pe ke tuku mo one se atu ku tau tari ai ki November o se Fili tau pureanga tau FOKOTU'U ngai KOMITI. Ko eni o FOKOTU'U ngai KOMITI e se tita. Pea ke te au o ku 100% e ne hanga tala mai ke te au o ku justify mai e sea o e poate na e mo oni au pito hok whafofonga.
and if whakahua destructive time tonu and o atu, unfortunately ne kai ke nau tari he time ko ia ke whai mo whakahoko. Pokai ke wila se tita why now? He anga koe kuwhi ko hako o to whai time po mo vete ko huho whapofonga ki tua. Ko hana kai ke tari he time na iloto ai. Ke nau whai pe he ka pauna nau ilo ko lele tahaya ki whakahoko. Ki he koa timi, ke mā opo opo ai Founga o koa timi ko hiko kakai fonua. Ke se tita ko yanga ia ai whakaukau ki ta whako ia. Pako ki mea peta se tita ko whi whaose aki. Nai pe he sea o poate. O ku ikai ko ha mea nia a kau loea. Pe whai ki he loto ha kau wako matikitika. Ka ko pau ke whai ki loto e kakai. Se tita ko whi whakahoko atu pe. Ka koe hataha ku loea, pe koe hataha ku kiko vewe, pe koe hataha ku toketa, pe koe hataha alu ki uta pe lalanga, pe ako pe tae ako, koe kakai ko toa kina tole fonua. Ko nau le o mahuinga, ka wikai uhinga ia, koe leipolo kita, ko ka wako matiketika kakai koe moe, pa nau tae kau nau tohe kakai fonua, he oku mahuinga, ke wana leipolo pe hei hataha. Tukuangi ke nau hoko ko kakai ko toki nau telefonu ape ato nau le oku loto. Ka nau tari ha mea pe nau whiri ataki. Malo se tita. Malo apito e ana e whakamatala maari e ko ia ko ke hanga o mai ma e pāinga i he whiawhini. E Michelle koe wakai koni o ku mahina pe ka te au i e tuunga koni o ku tau i ai pa mo e whakaikeiki koni o i sea. O ku lahi ngahi mea o mai o ku whepaki ma ngahi mea koe na tau fou mai ai. I e tuunga ko ia o ko pehe Michelle ke talanoa mai ke ngai fo i ka pau te o ate ngahi mea ko ku whepaki o ku lahi au pito. Ka te ituka ka te koe Michelle ke talanoa mai i he anga whakakaukau whelawe i moi whakaikeiki koeni o i sea o i poate. Malo e se titai, ko tui ko ngā lahi e poate ana. Kau talanoa atu se tita i he tau mua koe o i whakataha koeni na e talanoa na e whakaikeiki ai e sea. Na pehe whake sea koe polokalama whakataha ia koe ni koe nau aahi koe ni koe whakamama whana i pe kakai. Hange ka te awia na iaha whainga viwia o momoko kau patoa henga VAHENGA o hoko ai whakamama whana. Na ene lawe whikau aki pia moe whikau aki Enau NGAAHI pia moe lolotoka tālanga i koe patseti. Ne kai ke upu lava o koneki ai ongo mea koe e ua koe ia ke mawai hak whafufua. He ko whengau e se tita ana pia mo vau ke uhanga mahi noi ai tau mua koe ni o NGAAHI lolo ko no uhinga pe ko eksio lolotonga lele ai NGAAHI koe ni ai komiti e kakai pe waha ne FALE'I mo NGAAHI ko ia. He nei ai mo hoha a fokia aku pe ia se tita e kusio ngari e confuse e kakai lolotonga pe lele atu NGAAHI ko e ko te tawatu mo NGAAHI ko e pe ngari e whepaki ai ngahi NGAAHI mo ngahi information ko ave ai. Ko mea kone hau ka te au he ne whakamatala ko NGAAHI ki whakamama whana. He time tatau na ne pehena whenga ke whakangatangata i pe ke haua taha. Pea kailewa ke tali mga te hui a kakai. So, in that sense, e whakaukau ko te alu ka te tu ko tau mua ke whakamama whana. Way expectation ke iaha interaction he, pe ko ha whetaliaki, pe ko whetala noa aki ke mahino o alwatu e mo ne tau mua, pe hau e mo ne ngai te hui, pe atari atu pe tala mai he kakai, pe nau whi maali, pe tai whi maali, pe whawhi hui atu mo hae ngai Founga. Kai ke he ko tala noa pe, he ko osiangi ai Fakaikiiki, ko koe ngai e li ai o ko confused pe mo awia i whamatala ko tuku mai. Ko ngā taha me lau sio koe ki ai, talo tau ko si mo lahi ngā isu la lahi hoko e whanua, pena si iu e kakai he ngalu e ai tonga he ngahi letio, ko whe ia mou tolu, ke mou asi mai ke mau ilo i sio mai ko mau ngai whaingata ia, kai ke nau asi mai. All of a sudden hange ko pompa te atu NGAAHI ke ngahi VAHENGA.
koe KAPAU pehe koe whamamawhana ten kiau mahalo pe ku na ku momo koe kakai he ku foloa se nau tali atu ke nau asi mai ke nau mai o talanoa ke nau ngahi mea ko o nau tokanga ki ai mo nau ngahi isi mo mea so koe tu koe ke ke tau mo a koe whamamawhana e se tita o ku confuse awai he tawhaaki koe ia talanoa koe ke process koe Fili o ku kai ke fu o ke fu mahino ka te au nei kamata talanoa o ku kai ka o ke ko talanoa pe ke kai ko SAVEA lele mai ko ngaloto me asma na fa SAVEA ke talanoa ke process ko na fai hange pe na fai ha SAVEA ko ke fu mahino ia pe ko hanga information ko na collect ke justify aki ko decision ko but at the end of the day ko processing pe anau tolu o NGAUE'AKI ke kumi Enau tini ko ke fu mahino ia ka te au ai talanoa ko pe na SAVEA pe na kai ke SAVEA ko ha sampolo na tau atai na kau SAVEA ke na mo fai SAVEA so gula ngai information o kutuku mai ai o ku kai ke fu mahino ia ka te au pa ku kai ke hangai lo pe ku au pe ka mo tolo he foi tai mahino ko ia na ene lave ki he Founga ko akilisi ke fa fe hona ki mo Founga ko o fai tu uni ko ngai me ko ko he tai ni ko Founga mo tu a FOKI na e Fili pe he tangata eki ene tini ka utui pe o kuai whahenga o whanonga mai polo kalama ko ni se tita TENAU lava whakamu oni mai ki he mea kon te talanoa ki ai. Ko akilisi na iai ene ilo ana ki he kakai koe na ane Fili. Na ane wha ave ma ope ane kakai pe a ana ke na wo mu ak SAVEA ki mu a Kemipeini. Ko ene whai tutu ni na beisia he information na ane falala mu oni ki ai. Paneo na kai ke asima ia ke kakai ki tua. Kana iai pe ene process in place na ane whakapapau iai ko ene kakai koe te alu koe o Fili mai ke na ngawe whakataha. E iai pe ngai elemeniti ai o fairness ke o mai atahato tonu ke fai aki ene ke na ngawe moia pe o mai pe pa mo loto e kakai ke na ngawe pe se tita ma ko ti me pe he tai ni ka ta ko atu malo Malo apito e Marshall e val ko hoko mai ki te koe haho whakaukau ki he mea koni ko ke whanongo ai i Fakaikiiki pe moisea. Malo apito se tita pe ko tomo whamalo pe ki e sea ko ti ne tuktaimi kai hau o whaitara noa o ku MAHU'INGA apito ki hau fo o ko honga i au he asi mai e tau KAPAU regardless pe ko hai o ku asima tata noa ka ko pehe ko tu unga ko kapau te sea o te mei o te lahianga o te responsibilities ke kakai pe kai ngata pe kakai ka i ko team so malo se misi ho lava ma o fai ki polo kalama o ko FALE'I at before ki mua I have a special spot for Missy ka koe ke mawha agree when it comes to politics te ukamata pe tala noa se tita he whamalo ia a ti pei ti maari e koe ni mo whiwheka na na whai pia mo ku whafofonga tangata pulaki mo se ausi i la te whaere area whikau aki mga himahe koe ni koe ataki ni mamano ko ia i he ene pehe o ko way to go Missy, that was really good na kamata mai pe homo tala noa na ene foi se tesi na pehe kuna whenga ke whekumi ki haingoa e taha fitu. So I started to get confused because the hingoa taha fitu for all meaning of now o kunau aia o kunau tenau whaiha process ki he katoa pe o kau whafofonga ki whafofonga i koe patoa i he vahenga taha fitu. Pea lele mai homo eke a moua, it wasn't like that. O te taranoa ia ki he SAVEA mo processi mo mea o te lahianga e confused but anyway na upehe au ko uhinga ko ene fo i se tesi na whekumi ha ingoa e taha fitu ko processi ia ai ko team ai patoa ki hanokumi ha kau whafofonga e taha fitu fo o
pe motu a preference a kakai I Fili koe ni I Novema. O ko Maria ia au pito he lau a misi ne pehe ko ne toki o ngo I mālohi na e whakatu pake ke whai ha ai ke kakai. Ke whai ha whakamā whana hange ko ni ko ne lau ko ni ke nau a ahi holo. Hange ka te au kua whoaha mama o ne whakakaukau tā koe ki koe kakai. Kuna whakatoka ngai ange, koe ki o mea kotoa pe koe kakai. Pea I ene lea pe he mai o agree hange ko ni ko mea ne whakatanoa kia ana, tāna e tonu pe ai whakafuafua ia, moe ongo ia e mau whakafofonga ke ne hu koe uhinga koe kakai. So, Missy, bravo, ka pako au ke tuunga ko ia ko mo ngoi, tā koe mea o kulelei e te hu ke kakai, e te foki ke kakai, o whai ngahi whakamāmā whana, mo ngahi mea koe ni koko mo whai taimini, pia tau sio atu pe I he ngahi whakataha kona mo iai, o hau e kakai. Pia te hau ke ni ke mo talanoa ke whinga ke FOKOTU'U KOMITI, koe part yen o ngahi nau I structure na e o mai koe e pia koe ku talanoa ko pehe ka ko pehe koe nea koe mea kong MAHU'INGA koe nea ko MAHU'SIA e he koa team ta o ku MAHU'INGA whau ta o ku totonu ke NGAUE'AKI ngai mea koe ni wange koe structure pe o ku whai he tai mini pe na e nau pehe ke whai koe nea koe mea ku MAHU'INGA ai taimi koe ko nau MAHU'SIA o ku MAHU'INGA ke whai a processi koe ni mo ngahi FOKOTU'u koe ni KAUE'AHI KOMITI ai tokotaha FAKAFOFONGA ke nau whai e Kemipeini ke nau whai e tautano ki kakai ke nau o maha feedback me kakai o VAHENGA ke tokoni ke nau ngau. So in that sense o ko whiawhia ai. O ko nai whaka ene lau o pehe o ku whakaamu ke ua alu ke hau ke tuunga koe ni e SAVEA I disagree mo ene fo ilau ko ia e se tita. He ko pehe e au koe SAVEA koe kauia ia whahinga tū ke NGAUE'AKI pe koe whahinga Founga lelei au pito ke te NGAUE'AKI. I don't recommend ke te taritari ha whahinga mea o ku fie o ku involve ai fu kakai to lahi o fonua. Ke taritari ke toki SAVEA I koe last process. Yeah. O ko pe, if you need feedback from anything, ka kapau e hold haki SAVEA randomly, ke piki mai peha mei ha wheitu, mei ha vahenga, I ha vahenga tō piki, I ha whainga mea whakatoko lahi. O ko kāu ia I ngahi ki ke tokoni, ke te make a decision whekau aki moa mea. So I don't agree ke lau a misi o ne pehe koe oa moa ke ne whakaamu pe ke oa au e processi ke toki whakamuimu ke au ke SAVEA. He koe SAVEA koe mea whakamuimu ikai. O kua tui au koe SAVEA, o ku kau e SAVEA ia I ngai process, I ngai first processes ke te NGAUE'AKI, especially I he taimi pehe ni ko teu ai Kemipeini he uku whai e Fili I he tau koe ni. Whai mo whai e SAVEA ke mahino loto e kakai. Whai e SAVEA ke ilo mea koe ai fie mau viviri e kakai e VAHENGA. Whai e SAVEA ke ilo a pe koe hae loto e kakai whakalukufua. Koe hae ngahi mea tena o fie mau e tokoni. Koe SAVEA o ko tui au, o ku taha ia I he ngahi mea, o ku tonu ke fuafua ku NGAUE'AKI I he processi o e whaahinga mea kone, especially I he politiki. Ko ia e se tita o ko pehe. Whakafo ofa ai talanoa, ka te wā umai ki he konga ki muina pehe ai, you must make sense ki he kakai, or it means nothing. Kia nau tolu koe ka whakafofonga. Na ne pehe ai ko mautolu, ta tau pe hoti peiti maari e FALEALEA pe moe ha, but you must make sense I he te whakamawhana ma whakawhiohi moe kakai. If you don't make sense ke kakai, then it means nothing. Bravo. Ke au. Anko ko te koutala atu, I eksio koe KATOA ho mongahi Fakaikiiki pe moe sea koe no e koa team, koe foi Fakaikiiki ni,
o tau potutaha ene lele. Only because he ku me alwe e tala noa ki a mea o tau whakakaukau atu o ku tokoni nai pe o ku nawa mausia ngai mea lahi i e tuwe taimini. Ko foi tala noa ko ia o mooni because they have to make sense. Ko uhinga ko tanoa pe he ko mau whakafofonga, he made perfect sense in a move se tita. Ko uhinga e mau poupou mo e mau ofa mo e mau tokoni mo e mau mea kotoa o mau whai ko mau whafofonga because he made perfect sense kia mau tolu. Ko ia e pehe e misi ko they must make sense. I agree with him 100%. You, the core team, needs to make sense. Ki homo ngahi vahenga tokota. Takitaha, I mean. Ko ia ko pehepe ke ngata me iai ka ko he po whakama o popat e ana mo Michelle a ngahi tawhaaki ke se tita. Ka ko e overall homo talatala noa he whiawhini o whakawhiawhia e se tita. Whawhiawhia ka te au he ko pehe e au. Ko au ai sea ki hatu unga ko ne mausia hanga hi mea o ko usio ai awia mo wako ai awia me hok whakafofonga. Te ngata me ai malo. Malo apita e vao peke ana peke Michelle i oko whakakaukau maari au pita mga engolo ke o mau hau me iai i he whiawhini. Ko ki mea kone ko whietana kia tau ia iai e vao mo ana pia mo Michelle pake kia te koe o ke kau whataha mai i Potala Noa koe ni. You are more than welcome ke whetutaki mai ke tau Potala Noa. Koe haho whakakaukau. Io. Telefoni mai ke tau Potala Noa. Ko whai konga e taha koe o nā ku pike apo me tala noa pea mo i whafafonga. Ko whai tawhaaki koe ni, ko whakamā whana pea mo i whakamā opo. Ko whai lea ia nani hanga o NGAUE'AKI. Ko pehepe ko e taimi, ko ha o ku toki o toi ai mahina e nima pea whakamā whana pea whakamā opo. Aia o hange rewa koe lawe koe a Michelle ni nai. He nā nau momoko, he nā nau mo vete kakai. Ko foi feho ia koe o tatonu ki atka nau. O ko hinga e whakamā whana mo i whakamoko. O kune pēna e tatonu ki foi koe nau takai holo koe ni ke foi haua pē taha o toi o vai. Aia koe foi tawhaaki koe ia o kai kei fu mahino kia te au. Nā koe uhinga pē koe uhi koe nau whakawheohi pē koe foi lea tatonu ia ke NGAUE'AKI ko whakawheohi pē pē mo i kāinga. Ai koe ulo aki ia. Koe mea koe taha nā ku whakakaukau atu koe ki ai koe nofo koe e ne tala noa i he komiti. O hange koe komiti a ana. Koe komiti koe ni i hihi fo, koe komiti a siaosi. Na e toki me ata siaosi o FOKOTU'U e komiti koe ia. Pea koe komiti na nau NGAUE'I pe FOKOTU'u. Luani, ki taritari mai pe Luani he laini. Koe komiti na nau FOKOTU'u ai whai ngau e koe ni ko whakahoko koe ki tonga tapo ni ma pea mono. Koe komiti a koe siale whihaki, pea moe otu koe ia. Komiti a koe a siaosi. Aia kou pehe, koe talanoa ka utotonu ke whakamalaala e whai ta whako ia, o kai koe whai komiti ia ai core team. Koe komiti a siaosi, pa kou pehe lewa. Fia i he hanga koe ia e siaosi o FOKOTU'u ha komiti ke whakahoko ngahi ngaue koe ia. I he kere i he anenai na e takotaha na e tohi mai kia te au, na e whehu iai ni ihi na e whaiki whakawhekiki ane nai. Ai kere a, koe whehui mai ki he kere a, ko hui he nai o ate nau tolo koe komiti ai core team, pe nai toki tātānaka ke komiti ko ia. Koe tari koe nai o mai me iai, mei he komiti tonu ia, pe mei he hifo, ko ki nau tolu ia na nau whakahau koe whakatutu koe ni, koe komiti ia siaosi, koe iai, koe whaitu ko ia, ke ki whakatonu pe whai tawhaki ko ia, ko uhi ke mao, ke tatau e tau mao. Kai ke he Luani, malo e tau mao e whiawhini kau mai? Malo mo e whai ta whatonga. Kua hu mai e tau whawhonga whikaula ki he whiawhini puto hu mai taimke. So mai, o kulolotonga whakahoko e ne ki i Polokalama i tonga tapu hongo fulu. He taimini, e? Tai opi, ok. Ko ia o kai ke lava mai, kai toki lava mai he wike kaha o. Tai opi, whawhiwhia. Ei,
Koe ki top up on penia. Tai bi ko ne kamata programa e. Ai se ai ko kau whakatapu pe au ofa pe au. Okay. Talanoa lele mai, talanoa lele mai. Talanoa lele pe ka ko fu Okay. o ko shoot hanga ton pe po ni ka I he. Point. Salute time ta shoot pe hanga ton hanga pe ko shoot a sa si FALEALEA ka kai ke salute. Ko tatau to pe mo toto. O ai fofonga figa. Lo ki fela pe ko mo wai mo to ko lo ek. Keke ko fia pe ke to talanoa tu pe. Ai pa nam ka kala. Ai tali loto o to ki tonga. Na u vete foke mai no o si ko tai loto kia te au kai. Te hanga pe to top up ko tali loto ki tonga. O ko fia pe te wakai foke kolo e ko ancestors ke tungi mare fiki ke vahenga tataka motonga amu una fonu mai ko mafana lele no pe ko mai ito ke buri o afio mai a fela ke ko fai ke hatonga a hon o mahino pe ia ai ngahi u whakatamaki mo masiwesiwa mo fonua ka ko pure anga lo tonga na ha u me PTOA ko me au kau lawe ai taka no FONGA e tanga tu ye ko me au ko fia ke u TEKE e FAKAFOFONGA mo ni KOMITI ke highlight hange pe ko me na hangi ko ki mo te repeat pe ko hai pe e muy he tu asia e hu FALEALEA he kai ke te ai ko me ko team tapuang mo na auto talaka na auto ko ha me ko FOKI ko na auto de na FOKI me ke sia malo ofat Malo apito, malo ai kau mai ki po talanoa o e fiafini. Aia o kou pehe pe I he makatoonga I he whakatalanoa koe na whakahoko pe a mo e sea o kulahi e whangkikoa. Koe ta whake ki he komiti. Koe ta whake koe e ne pehe e sea o ko tari ki he taimi totono. O kou fia foki I he whahinga talanoa pehe koe politikale ke tono e taimi o whakahua whahinga mea. Koe whakakaukau koe he pehe he sea koe ke toki hu ki tua ki he kakai lolotonga hono talanoa e patiseti ke nau fuhu I loto FALEALEA I he taimi aho ka nau aahi he taimi e fiafi. Koe fo I whakakaukau ko ia nako fiu whainga ke uhanga whakamari e fo I whakakaukau. Pea alu koe ke he whakaosi ko pehe e whakasuva pe ongo fo I whakakaukau ko ni te kake na mari. Whakalelei e fo I whakaukau ko ni. Na osi ko ni e ma whakatalanoa ko toe. Ko ni ki he ne whakamui taha ko toki kliki ka te au ko play with the emotion. I he whakakaukau ko ia. Aia koe whainga ke hange o ko skate atu I he emotion ko e kakai taimi o talanoa ia I ha mea I FALEALEA pe a tipeiti mahalohi ai pe ako aluhake lewa e talanoa e kakai mo emotion whakataha ko e taimi tatau pe ia e heke atu ai talanoa me ahe koe ni ke ngahi vahenga. Koe kutu ia koe ke toki mao e au ia e whakakaukau ko ia I he whakaosi pe ko ia pe ikai. Ka hange ka te au hange ka te au pehe ai anga koe ne whakakaukau ai sea ke toki hu. Pe tono pe ku hala ka kou pehe pe o ke ai e ki foi merit I he foi talanoa ko ia. Ko e tawhaaki koe ni ki he whakakaukau he ai na pehe foki he sea ki mu ia he ngai Fakamatala ku ne hanga whakahalaki mai e ku fehu I ko ia na ku pehe na iai e ne whakakaukau na iai e ne lea na iai e ne polo kalama I he tau ko o si mahalo pe ko konga ki mu e tau ni ai na ne pehe ai e nofo mau e toko hiva I loto ka e Fili mai e toenga e foi toko fitu koe mei toa ke whakakato ai timi. Ko e Fakamatala koe o e ahoni hange ia ka te au e Fili kotoa pe e huki to ngā hingoa koe ni o ave kotoa pe KAPAU e iai hani ihi e tohi mai pe indicate mai o FOKOTU'U ma e VAHENGA ko ia pe e kau whakataha pe hingoa e toko taha ko ia mo hingoa e whakafofonga lolotonga hono toi ave o SAVEA pe ako hai pe koe e mālohi ai pe ako ia e huko whakafofonga. Aia nani whakatata ma aka lo saline na kai peke to iaha taha ia e to tohi atu pe indicate atu o FOKOTU'U ma a tonga tapo nima. Ko ia ai ko lo saline pe ia e tu'u koe ki ai. Ko ta foi ta whaake e taha nane pe he neongo ku Fili a Kanititeiti ko ni he taimini. Ka ko ia koe ki September e toki mahino ai. Ai ka pau ku Fili a whane I he taimini pe si ngā aue a whane o ne pehe. Pe atu pe koe ki September ku toi alaka fo
tā ia taha o manakoa ange ia e vahenga I September pe hatu lewa ai core team. Whane, toi mea mai ako o ki tali he koe o toi ai taha ia o toi sai ange ia koe. Koe foi roller coaster koe ne o psychology ia I he anga koe ne tau foi fili koe ne ose ange ko tau ose ko toa ka mapa puloka I he kai foi process koe ni o ko tau alu koe ni iai. Koe mea tāna ko whakakaukau ki ai koe hui koe tuunga koe no ki ai a whafafonga tonga tapu uluaki. Nā ku manawa si I foki te ria nā whaiwhai ange ko ho mai a core team o te o mai ha whakafofonga ki tonga tapu ulake ke nawe I pā mo siao se vai lai po hiva. O whatatau ke lawe ko ia e siau te kai ke to iaha taha e whakato'u mai ke hoko ko ha whafofonga ki tonga tapu uluaki. Ka kune pehe foki ka who knows ka pai a watu pe ki konga ki mui ki o ka ki sepitema o ka topa o I kai ke foki mai asia osi ki he ke koa team pe e Fili lewa e te nau sio lewa ke Fili ha nau Kanititeiti na ko toi ki wheka foke tau atu koe hu vea asia osi ki tua me he koa team ka kai koe hu ki tua me he patoa so I think o ko ke ilahi pe whanga ki mea utotonu ke polish up I he anga koe ni o I whepotala no ake koe ni. Kai hange koe koe lawe ai sea o ko fia lahi au pito koe lawa ke ne huu mai. Huu mai tala noa pe ku hala, pe ku tonu, pe ku... I think koe mea tahana ne hanga o mai koe no uhinga ia na ne whikau ai ki kau whafofonga ke tak foki ko nau ngai vahenga. Ko hui koe au koe ke taimi peheni. Ko hui koe taimi koe o atoa ngahi SAVEA pea KAPAU na nau whai e nau homoeka, e nau foki ki ho nau ngahi vahenga o uki e ngahi kakai ke manakoa he ngahi poloseki. Ko e whoki atu koe ni, e manakoa ki nau tolu. I don't know. Ka koe anga i e whakatala noa koe ni aisia. Koe tau taimiena koe se mte hongo fulu maa wha. O kou pehe ko toi peha tau ki fo I KAPAU ke toi iai ha tau mea ke toi tala noa maha taha mehe tau kau kau whanau le tio, te tau osi e whiawhia pe I he whiawhini. Ko iai, ko tukuange atu eni ki he kia teke mautolu, pe he pe ki Ana Michelle pe Moval, KAPAU o kia ha mea o motoloto, o kai ke ha enkolo, o ko tau miss out, o kai kia ha taha te nehanga lave, I maha foi enkolo, kau totono ke o mai I he talanoa koe ni, pa ke just jump in pe koe ia o ke talanoa mai. Te pegi mea taha nau whatonga I e se tita malo kai kau hua te takai koe. Yep. Ko toki fofo polo kalama ni o kua o mai he conclusion pa Fakaikiiki koe o polo kalama o ku talamai he sea hono ofa ki he taha kotoa pe and I really appreciate that. E kono inga o kulahe ngai polo kalama o nawo mai o asimai, especially KAPAU nau asimai on behalf of the core team. Koe whailau maari e koe na e whakaosi ake homo polo kalama, na e whakaosi ake e talamai hono ofa. And so, how that kind of stood out, mahi no mai o hange koe o ku iai ha change of heart, pe ku te aha fo I tokanga ma ke he mai ki he kaupopou mo kakai I fo taimi ko eni. So I ko anga ko ne whakatala noa throughout the program o kulahi ne tala noa ki he ene ongo. And so ko tu pe ka fo taimi eni o ku ki ma ke he ange ki he sea ene asi mai because ko me afo o we ka te au ke whanongo ki ai ene tala mai hono ofa ki he taha kotoa. So ko appreciate e sea he ko I tawhaaki ko ia e se te tapu ana mubao. Alo. Pito Michelle. Se tita ka hua tai pe hange koe whatanoa ka Michelle. Moana pita Michelle te whakoia. Ka kofi whatanoa tau e se tita ke whakaukau koe ni o ko team pe mo hu ko se ausi kitua. Ko ngai ko whanau ki whatanoa, hanko mea ni whatanoa ki ai. Ka pai atu ki Novema o pikai ke whokianga se ausi ki loto. Te tena Fili a tohana Founga ki tonga tapura. Oh, yeah. Ako confuse pita se tita ko uhinga ko te patata pen KAPAU ko au na Fili au ke hoko ko me mipa executive pata no sila
pe Fili au ke hoko e memi. Pe pau lera pe se tita pau whakaukau o te hua wiki tu au no whataha pe he patoa nusila kai ke u te kawa he Exo TV. Me ni se tita an leipo le vauia ko leipo le vauia ko ha peki pe ko ha takehe. He anko whakaukau, ko ngā se tita koe mea koe nei MAHU'INGA ki ai ha polisi ngā ue ke nau mui ki ai. He KAPAU nei ha polisi ngā ue. He ka ke tawa tatori ke tuunga koe ni ke tau toi confused o lahi ange. Koe hui koe whakaukau e fotu e polisi ngā ue ke ne direct ki nau tō. Koe hu koe se awasi me he koa team. Koe team mi koe ha hono fu'u MAHU'INGA ke tau kau ki ai pe te tau tai kau ki ai. Pe osko ia pea. Pea kapau te uhu me au ki tu a me iai, pea to au pito au ia. Lolotonga ko ia, koe whakafofonga koe o tonga tapuraki, koe whiria ai kakai. Kua nau paina ha SAVEA ke kakai ko toa pe o tonga tapuraki, pe koe pato a whalupua, ke nau hanga pu aki mai, hu whangai whakatapu, o ikai ke mau te whie mau, a tonga tapuraki ke hoko ko ha me mipa o e patoa. Ko hika whaingo fua a e nau whakakaukau koe ki ngai tapa ako ia. Ko kuenga koe whakoe ha value o e koa team, ke whakakaukau e whoki mase aski ai, ke ne determine, ko ne whoki mai ki ai, pe oange lewa e fwoi, right ia ko ia ke hoko whafonga o tonga tapuraki. Kai hiri ko ia, o ikai ki ai, ha fwoi value ia i he koa timi ke ne hanga o determine e tapa aki ko ia. Ko nau tolpina nau whao e koa timi, i loto he patoa. Pea hala ke aha nau polisi ngaue, hala ke aha nau structure ke nau mui ki ai, pea ko eni, kutu ko he taimini. Unau te oa teni ke nau hanga FOKOTU'U e ngahi mea na e totonu ke FOKOTU'U he kamatanga, ke FAKALE'I ki ngaue, pe koe FAKALE'I ki hafu pulupo, pe koe FAKALE'I ki hafu sino pule. I hafa hinga mea koe hinga e se tita. He koe mea enko te tawau ki ai. O ku hanga he mea koe hoko he taimini, ai te atu koe ke kume KOMITI. Te atu ki he koe whakaukau, ka au ki November, au tigai ke ai tigai ke FOKI anga tonga tapuraki, ki loto ke koa timi. Pea e Fili lewe ha whafofonga. Ko ha fo i lao, pe ko ha fo i polisi ngaue, na ane tu uni e mea ko ia, ke mawahe a tonga tapuraki me he koa timi. Ko ha fo MAHU'INGA o e koa timi, ke whakafoke ho whafofonga ki loto, pea hoko ko whafofonga tonga tapuraki. Pea ka au ki November, au kai ke FOKI ki loto, pea determine mai ia ke Fili ha nau whafofonga o nau toluia, ke ne hanga whetongi ho whafofonga Raki osiko ia, te kai ke nau SAVEA i ho mau vahenga, ke pu aki maha mau vahenga, hu whahe whakatapu, o hui kai ke nau te whiema e nau tolo ho mau whafofonga. E se tita koe whahinga mea, o na tau whaka amu atu ai, ke whakotu'u e ngai mea koe ni he kamataanga, ke ne hanga tareki nau tolo he whanonga, kai si e ngai palopalena. Ai wa amake ke taimini e se tita oku toe, o ku lahi ngai palapale ma pe toi fihi pe tau toi confuse ko kai ke ha me anga o pe he kamatanga pa ko ke tu ma pe se tita ko hinga he ko opinion ni ai me ko ni ka ko fu me ai o stohi o ku ako pe aku ilo he ta ko to pe ma man ko ne hu pe ke fo organization o i kai ke ai ha no faunga mahino pe e holofa pe palapale E ana, kau ki maumatala no ato anai. Whakakaukange ana pe kapau na e tari pe e koa team, ai fo i hua tuku a siawasi pe mo structure he taimi ko ia. Whakataha pe mo ngahi palani na e FOKOTU'U atu ke whakahoko. Kapau na e tari pe back then he ta uko osi. Oko ke pe he ana te tawa o ke whaitunga ko utawia he taimi ni pe ikai. E se tita, koe kutu ia. Kapau na e tari pe he fo i raki taimi ke o atu. Pea nau fatua ngai whakakaukau. E se te heke kia ha mo vete ia, pe e mā opo e tawhaaki ko toa pe. Pea koe taha ko toa pe he loto i koa timi e pau ke mui ia, ke polisi ngāwe ko FOKOTU'U. Ko structure ko nau FOKOTU'U, ko osia i ngahi KOMITI, ngahi kolo, osia i ngahi kau whafofonga o i kakai, me he ngahi KOMITI, ko nau i loto whato ki foi KOMITI, ma ai kakai i loto, pea nau mawahe ki nau tolu. Koe ku whataro peni se tita, he koe me aia o ku whai he ponua ko toa pe, o ku iai hanau ngahi pāti whapolitikare. O ku mā opo e nau structure mo e nau polisi ngāwe, koe uhi koe nau iloi, koe me ai e whakamā opo ake ngāwe. Koe me ai tene whanga ngāhi ki nau toke nau whaitaha,
ko hiko e nau mui tonu ke ngai mea ko ia. Pea kai hataha ui kai mui ki ai, ke kai whai tutu ne sea, pe whai tutu ni hataha, o ngā o kau memi pa. Kai whai tutu ne lao ki tō taha ko ia. Pea kia ne pehere se tita pe aku whaka ofa au pito ka pau, na e mau pe whakau kau ko ini. Ko mea kana whea wai nau, ke toki mo vete, pea oska panau te o mai, ko FOKOTU'U. Koe e FOKOTU'U mai e ne komiti, FOKOTU'U mai e ne komiti. Kai osko ia, ka pau na nau tali pihe rakamata, e taha pe fo i komiti, nau ngā unu whakataha he mea kotoa pe. Kai ke se tita, ka ko whiwhia se tita. Ana mahalo ana ku nau wakai o ku iai ai lelei o hu ko ni ngā unu ko ni asia o skitu. Ko tui pe o kai e nau bongoi o ku iai ngā ue ai hu ko ni asia o skitu. Maka tu unga ia i he kakai ko ni o ku nau hao ke ngai whakataha ko ni asia o sina. Toki lako mai pe a meitonga ai whakataha ko ni ai tonga tapu hongo fulu pe mo sia o si. Hake FALEALEA ai fuholo ko e ni e ana. Aia ko pehe ku nau si o kai fo i elemeniti a heni o ku ngau e kakai e fo i te whaake ko e ni. Yeah, I think ko uhinga ia ana. Otherwise, he kai peke ngau e mahataha ia. Mo ana api se tita ta whako ia. E ko hiko hange ko whakatano ka nai whae wā, ko ne pehe ko whia mau ki nau make sense ke kakai. I lai se tita pana e FOKOTU'U pene ki mua, e make sense e mea kotoa pehe ke kakai. Tau te whito ke patoa. Ko mea kotoa pe o hifo me he e pau ke aluia he po i line communication o whakatatau ke structure. Ko tau whakaukau ka tau tolu e koe ke tuku. Ko tau ko si kakato. Ko nau mea kotoa pe na tolu it doesn't make sense. Na ke make sense e ki hataha. Ko me pina make sense ka tau tolu ko e nau kepe mo e nau ko talamai pe o nau mo vete talamai pe o kuha. Tata tuli ne tonu hia ma kai pulia au pito kakai he tapa aki ko ia ai ko toki au ko ke fo Fili ku asi e me kai osan ko na feinga tata tapura ki me he kamata anga ke fai e feo mo kakai whakahu mai kakai ke structure e ka pana whakahu mai e make sense e me ako to pe ke kakai o whikau aku me nau ngā unu e poupou he kakai e nau mea kotoa pe me he tau po o sio a umai ke. Kai ke se tita hange kia te ane ke fuwhai hatokanga ki ta whako ia, he na ke whai hatokanga ki whakalupua. Na nau tokanga ange ke nau taktaha alu ko no vahenga. Ka kutau hanga whako ilo e se tita. Ko kakai, wai kakai ia o kia e nau paanga. Ka whafonga wai nau paanga ke nau o whai pe hame a pe nau loto ke whai. I he vahenga. Wai kakai ia a ka whafonga e kui kia nau paanga nau tolu. Ko nau mea koe whai te nau whai aki pe ai paanga ka vahenga ko o mai pe a me he pure anga. Ke whai ake ngahi mea o vahenga me ngahi project. Kui taha extra ia ke nau lele ato ata ki hinainu. Pe te nau lele ato KAPAU lewa te nau whai pe he maha te nau ala ko nau katoto o hake me ai. O ato haki saha mea mai kakai. Ka koutu se tita, ko ngai ta whaako e nai tono pito ki tau tokanga MAHU'INGA whakalupua. He KAPAU nai hoko mea koe ni. He ke tau te hoha tau tau pe koe tu e tai minima apo koe tau teu pe a tau tau se tita. Whakamama whana takai holo pe he ngahi kolo. Tau o fia. Ke taha mea aia koe tau o te whenga e loto kakai ki whakafoki mai. Kai ke he koe angai tau whakaukau mahalo ka ko nau fia bit whatano a waha ko whatano ko a Michelle. Ka koe hange tita ko ofo i huma ane nai i he ke whenga ke whakamali i a FALEALEA pe mo. He foi huma ari e se tita. Ho foi huma i ko ia. O ku hange o ku ki i whai whakapaheke mai he ongo ko ia ke o mai ke kakai. Kai ke se tita, MAHU'INGA mape ke omi ho tau fo i mo oni ke kakai, na tau whakapaheke mai pe koe te ue Fili, pe a koe ne ospe koe Fili, tau toi foki pe tau tolo ta pun whare. Kai tuangi pe kakai tua ka tau ta pun whare, se te ta whaka se ta malo, eh? Malo apito e ana okay ki foi feho i pe ta ko ato ke tau ki lave mai pe ai e tau tala noa ko ni. Ko feho ko ia
o koutou pe o nofo I he whakakaukau e kau whanongo, nofo he whakaukau e kau whafofonga, nofo I he whakakaukau a tautoro mo e whakakaukau a kakai. Pako whai whehe ui ene e kau mea. Ka pau te tau pehe he kai ke toi whakataha a siao sia pe mo e koa team na lelelele ua pehe ni pe. Alo lewa siao sa kumi mai ne taha fitu, pe kumi mai ene toko fitu a en kou toe. Alo lewa a koa team o kumi mai ene toko fitu, pe ko ene toko taha fitu. Pe ako e nau foki mai koe matu nau ke I patoa pe tau pehe pe ku nau mao e toko taha wha. Toko taha wha ko ia, tau pehe koe ko ngai a misi, pe koe ko ngai a siaosi. Pe koe hua tu koe ke wha upure anga koe I loto. Ko foi palo palema ko tau sio to ko kia he taimini ko hai te nau Fili ki hoko ko palemia ko hono uhinga he kulita atu a siao si me foi ti meta ko kulita mai a ko ati me foi ti meta ko fenga ko ke na merch ke na ngau e whakataha I hano whakalele ha foi pure anga ko foi me ia ko te upe te tau to ka he ke fai ha foi whakalele he taimini anda ia foi malo pe ko ha pe ko ha umbrella pe e taha ko patoa pe mo e toko taha o ko taki o I kai ke ua ko uhi ate ko ate tau toi palo palema te tau toi foki mai o te aifu foi polkalama ka kato pe hen ke tau toi tala noa I ko hai ko a hu e ne kau fafofonga ko hai o ate ne kau minista ko hai ko tila hosi ko no ui ko e mea ko ia ko e ha ko e ui hosti Katao Kata hosi he, pe koe ngai bia ko ia te tau toi foki mai ke foi ta whaaki ko ia o ka pau he kai ke solo vai I he taimini. Ko pehe pe, ka pai ke solo vai taimini te tau kei alo, ala te pe mai foi palo palema o ai pe ki he, ka pau te tau pule anga, ko toi foi ke ma vahe ia I he foi taimi ko foi Fili ko ia. Ko ia ko pehe pe ke toi ki lere atu ki loto atu, tau ki hu mai tau tolo no fat ko ni, pau tau ki lere o ma ki tau tolo o atu ki ko atu ko hai me hoko foi taimi ko ia, ke mo whakatala no mai, Michelle? O vau? E se tita, ko tu ka pona o si solo mai foi para palema ko ia ko folo e ta lele matangi. Ko Oh, ko yeah. tau ke pe he ai ko he tai nini ko longo a ko I he me a ko ia. Ke te au ia e se tita even ka pau e fai ha kan. Tau pe he ni ha fe loto ia ke me a ko ia prior Enau alu ko o puleanga o ka pau te nau puleanga. Kia te au se tita ko i whainga maare ko ke se hala a me ia ko ia ko kua ko penia aku me ko ne hoku whamui mui. So ko tunga ia ko ia se tita neo ngoi e tau atata whakaukau lele at the end of the day ka pau o ku kai ke nau lava nau tolu I loto o fetuku lolo aki kai siofi a lelei e kakai he I kai pe ke solova palpaleva te nau te o atu pe e te hoko pe e te repeat pe foi mea koe na tau o situ a koe ki ai. So ke au ia ka pau e whahtelotoi he taini pe whahtelotoi tau pe he hawi ke ua ki mua pe na almo ia koe ke pleanga. It's very hard ke te toi whalala tu kita ia he koe pe aia koe longo holo o kukai ke tau ilo e tau. Toko mea whatu tāmaki po ke mea koe longo e se tita. Ko au ia ko sio, ko kore au ke kakai. Kakai ko te nau Fili maha kakai ko kurea ke tau ilo nau mahi loto ki mua. He koe tau palpale ma koe he tai nimi, koe futoko lahi koe e kau longo. So, lahe ngahi be ia I ta whaaki ko ia e se tita. Ko tu ia wia ka pau e tonu ai Fili koe ai kakai e nau kau whafofonga ke nau whakapapau koe foi toko taha fitu koe o hu ki loto koe hu koe kakai te nau hanga o tokanga I lelei au pito a interest a kakai kia te awe o tau uswin pe tau tolo in that case. Ko mea koe ke Fili pare mia mo ngahi mea ko ia e toki whai ko mea koe au toku area I pe ia he last minute I loto ake a hiki nima koe a ki nau tolu ko uku nau mawhai koe ki ai. So ko neo o ku lahe walawi he ta whaaki ko ia se tita koe ke ufu hoha au ko hoha ngau ke tonu Fili kakai kuku o mai ke whakafofonga e kakai I he loto FALEALEA se tita. Thank you.
Malo apite Michelle o ko poini mali e ko kanga ko o mai. Ka kia te au ia e ke palo pale mape. E hanga e mo vete o mau i ai fili tono ai kakai o kapau he ka ke tono ai foi system ko ni ke ngau e to aki. Valo ko fefeha o whakakaukau. Ko anga peni e whakakaukau ka ko kai ke ufu ilo pe ko fe tono. Malo se tita. Ko sisu to ta pe tono. Koia. E tu e taimini e. Oku MAHU'INGA foki foi. MAHU'INGA foi whakatala noa koe ni. He koe mea whako mo oni. Ko tau siat koe tu koe taimini. O POUPOU a ngau STLC. Toko lai pia me POUPOU i ke koa team i anga Enau tui. Ko tau VAHENGA ia holo he Facebook a he tau aki tau tolo koe ni he whaahinga TEKE koe. Pia nau MAHU'INGA ia. I he tala noa a misi ane nai o kore mai koe ke kau POUPOU ke tuku ai Fakaikiiki mo e hafua e ne FALALA'ANGA koe kaku tau os ilo i pe hono uhinga. Ko whimau peo hea ke tahanga e ama ki whainga maari ko ki pia. Ko kau POUPOU koe ni o koa team o nau whakawhepaki i lahitaha e tau ki retio mo e tau ngāwe ko kou whai. Hiri ko ia? Sai pe. Iyo, ko ke e fuloko me ai e kono uhinga. Ko misi penia ko hau ko o tau polo kalama. O koe ke hau maa usia ko uhinga ko tono no. Ko uhinga ko nau tono no. O nau loto ke nau hanga tau tea i tau tolu ake angai mea mau taimi. Se tita. Ka ko nau fie maa koe ke nau whanongo ko ki a misi. Ko misi penia ko hau mo amai ke tau retio. O polo kalamai. O ku tonu. Lewa ke nau whakakaukau wangia. Hiko tau ngā we ko tau haupe ke reti o tau media. Pea neongo o tau ate tau whakakaukau, it's our opinion. Ko platform when that create e tau tolu, ma whao e tau tolu. Ka pau o nau loto ke nau whai hanga i ngā mea. Mō ai ha mō reti o, pea o atu ki ai a hai ke mō tokanga kia anyway. E se tita. Ko whakatara no koa ana koe ane nai hange koe ki he tō mui koe ni o e toki FOKOTU'U hake koe ni whekau aki koe mo structure. He KAPAU, mone lau koe. KAPAU pēnai. KAPAU pēnai ka mata aki kai ki tau au. Kai keu te tui au. Ko tau au ke tuunga kou tau iai he taimini. KAPAU nai FOKOTU'U structure hake tau lere mai aki. O hange koe ni koe mea ko tau au sia i he ngai ahoni. Pea mo oni ai lau koe a kaure ka. Ai whakahua koe e tamaiki ko pe whamoremore i mautore mau no whavesta polo. Hange ko o sia o ke taimini ko tu it's regrettable. I'm sure if I was part of the core team, that's exactly how I would feel. Whamoremore iang mauto pa te hoa ko whamoremore ke kakai i mau no whakawai tamini o kai ke mau au sia fo i mea koe me ka mata anga kai uhinga. So koan ke tau tala noa KAPAU te nau pure anga se tita ko hai e alo PM. Ka ko ilo e au o tu iau ke lau a Michelle. It's up to the people now ke mo o mai hakau whafofonga he kai ke nau o mo e nau ngahi astenita whakafo i tui mo nau ngahi loto whai ke he hu whanga he whakatapu mo e o mai ko me ngahi mea ke ngahi loto ke he ke o mai aki ke FALEALEA o tonga ke nau o mai aki o nau whakafofonga i motonu e whai ngofua pe ke a uatu ki taimi ko o KAPAU e ua. O KAPAU e awat ke taimi ko ia kua ua. Waha whaahinga a misi, waha whaahinga a sia osi. Nai ai whakakaukau nei FOKOTU'U mai ko taimi nau negotiate. Vau ki kau ki mau tala no atu vala ko tāmai mei tonga na si osi mo ne kāti a ana val fa mole. Patrick Maka malo e tau mai fia fini. Patrick Maka malo e tau mai fia fini. Tau mai fia fini se tita. Malo e whai mai tau ngā wemi. Iyo ki o ngogo mai fefe hanke whataha ko ia tonga tapo. Iyo ki o ngogo mai fefe whataha tonga tapo olo aki. Iyo. Malo o bito se tita koe whakataha koe na tonga tapo hongo fulu. Vahenga hongo fulu. Aia koe vahenga po kia e tanga tau pare mia po hiva. Awe au whai i la paha. Ka inga koe au kalani waru. Aia koe lotonga i heni ai e whaofonga Fili ki poate pure koe nei pat.
KATOA. Pea mau toko lahi heni KATOA ka inga po la paha. O nau heni KATOA. Whakalata pito pea ku lahi ngai whehui. Pea ngai whehui lele a pito. Pea ku malawa sa o tari lele ngai whehui ko ia. O whakatatau ke ngai whehui ko o atu mei loto whare. Mei he kakai. Uhinga nai mawahi ai. Pea mei he kua tim. Nai lava lele i pese. Pe ese tita. Ako talano ako ki toko la. Kakai e nau POUPOU. Ako nau FAKAFOFONGA ko ni ko kaperi lan mata. Ai aku ai hingo ako ko tongo ko. Ko e kawala utaya. Ko farefa. Ya wa ere ta he ni ai ala paha hen. Na pehe FAKAFOFONGA ko ala paha. Ki la paha. Ke tau Fili hataha i la pahani he ko la pahani une pule whaanga Fili kono wahe ongo fulu. He ko tataka motonga ea ko toko whaena tataka motonga ko nau i he FALEALEA. Ko la paha te ke hua taha ia i la paha ke FALEALEA. Tako e kore ai tamai ko ni i la pahani pe ki la paha. Ke tau whakafoki mai ai FAKAFOFONGA ki la paha. Tako ea i se hiti tau whakamawhana toko lahi. Au puito pa kai ngatai o kungahi mea kai ala pa o tari aki ki mau tolu ko ni KAUE'AKI o kuo mai me ngai kolo ke he o mui mai asia os moi POUPOU ki asia os malo se tita na ka pehe ane nai na ia toko taha me koa team o kau atu ki he whakataha ko niko hai ko ai hana ki motu mai o io ko ikai katak se tita na ikai ke ia hataha me he koa team na o kau mai keni kako matu na fai foki ki whakataha ia e koa team ki wahe nima, tonga nima. Pea na nau Fili ai pena tole nau FAKAFOFONGA ai ko whane fituafe. ko ono ia Kako ia ko whane fituafe. Ko ono, iyo ko ono. Iyo kata ko ono. Aina nau Fili mahalo na tola ne po ko FAKAFOFONGA ai ko he nau SAVEA ko whane fituafe. Ko ia FAKAFOFONGA o mai ko me tonga tapu ono. Kako whane fituafe ni o lorotonga i loto he. Ia taimini. right O kukau i mua he ia kau puate ko iyo PTOA. oh Malo se tita. ko kai whakakau toko whiha ai kau mau whakataha i he pōni i tonga tapongo wholo kātak Kau mau whakataha ko ni i tonga tapu hongo furu ko ku whakafuafua tu o si ia o ki he toko no ngau tupu. O ku ikai ko whare pe o ku whonu o ku kau motua. Ngahi luwa e tu takai e kakai unga pe ko ke te hase ai a tai loto. Pau nau tu pe tu he luwa pa kai ni nau tu me ta mua ko e whare. E ko fumata pala o sio ai ki loto. Ko ia se tita ko whakafua o kuofia i he ono ngau tupu. all right okay oh whawhiawhia au pito ai o ngongo mai whamalo atu ka te koe i he mau o ngongo lele i he whiawhini malo au pito ko Petri ki maka ia ko ne kau mai mo ki tau tolo pa koe tahe ngahi o ngongo whawhiawhia ko nau up to date mai ki tau tolo i he ngahi mea ko hoko i tonga ko ia o ko whawhiawhia au pito kai ke he walo whamole mole pehe na ko mau talanoa atka ke whakaosi mo a walo o talanoa Ko ia ko toki ki kore ka ana ke ne whakamao popo mai whi tala noa ko ni ki he ko ilo pe o iai pe e ne ngai whakakau ki fo i tuu atu ko e ni. O ku nei tokolahi a pita foke kakai ko na whitu taki mai whaka he sia kon ke mea koko na whakakau ke ton ke ko taimi ke negotiate ko a team pe mo sia osi ke a way forward ko uhinga ko e processi ko ni o Fili. Fe ke nau ala se ase me kakai me komiti pe no fo mai e pe ko fra hovare fo kana tolu to e fra hoko ko ni ahi ko ni ko team ke VAHENGA ko ki kai ke wanga o ya o ilo i pe ko ha e fra kau kai ke ilo pe ko ha fa me ale le ta ton ke fai
KAPAU o loto kakai ke ki he whakataha i nau tolu. Ko o spe mai whakasiaosi, a o state, ko foi state menia siaosi, he kai peke toi fokia ke loto koa team. Pea wikai ke ilo e ahu te ke whata no mo siaosi, whewhe KAPAU e tena loto ke nau NGAUE'AKI e se tita. Ko uhinga ko tu at koen ke Fili, o te ke hau ki a talatala noa. Ka ku there's tau hopeful tau tolu hange koe mea kona na e toki longo na tau tok whanongo ki ai. Ke toko lahi koe na kakai. Ke ngai mea kona koko whai koe e siaosi. Oku ne o mai e ia se tita ai fo iongo make oe amanaki lerei ki he Fili, amanaki lerei ke kaha o tonga unau sio o kunga unu ngai ngā ue koe siaosi. O kai ke ilo e au ko talanoa fo ko ke pego ki negotiate. It's a two-way street. E kai ke pehe ni ke toi na ko mama se ausi e toi fo ke to hange ko ni ko na fa ya fetari aki. Tari mai e ki he. Ko tu pe ko va ko ya ko me a fa loto pe ya. Ko pau ke te tu wi fo to loto kai fa negotiate pa ko me e way forward ia. Ko mea koe ke au koe ki no ve mak Fili pe KAPAU o ku nau successful pe nau alu kai pehe ke Fili koe pi ema. O ku ngari ata paloparema pe se tita ka ko pehe pe e whaingofua pe. E whaingofua pe he alu atu koe kakai koe e Fili atu. Tau falala e alu kakai e Fili kakai rerei. Pe te nau atu pe nau tolu ia au nau PTOA. Ko tu ia kai ke fumeta ia pe na nau hu mahe koa team. Hange koe na, ko whanena e lai a he. Pena na hu mai he process a koa team, pena na hu mai a seaos. Ko tui KAPAU koe MAHU'INGA koe PTOA. Ko hai i he whakafofonga kau whakafofonga, o ku ke tui mo ke sio ke ne ngāwe, ke hanga whakamau ai toko taha o ke loto ke whakafofonga i koe koe pare mia ia o tonga, i e ne ngahi ngāwe, mo mateaki koe visone. E hanga pehe visone o whakamānawa e toko taha ko ia o kuton ke pare mia. Ihe e kutui akse tita. Ko pehe ke ngata mea e malo. Alo apito e vao pako e poini MAHU'INGA apito ia. E ana te watu ka te koe ke whakama opo mai lewa ana e tau polo kalama ko ia ki he whiawhini. Pea koe hiri pe koe ho whama opo koe lava lele ia i pe ia e tau polo kalama ki he whiawhini. Ana ka tak whamore mori. Pala pito e setitai. Kawe ni setitai he polkalama whaofa tau tolo i tau talatala noa ki ngai mea koe no hoko koe tonga, tatau ki ngai mea whapolitikale. Ko sa setita ko mui e whatala noa ko whai koe ko hiko politikale ko hamoa. Pea ko whakaafofa ia au pito e setita. I he whakatala noa ko whai. Pa ko poani ko hangi ko te maa hafo i whakalata ma kehe e tau tala noa ki he ngahi mea koe no koko. O hangi pe koe tau tala noa ngā maheni ko tau whai ka tau kao kofi. Pe koe ha. O tau tala noa i pau whakalata e tau sio. O tau wahe mo tau kakai ai ngahi whakakau. O tau o mai mo ia o tala noa i he ea. E se tita koe whataraka a Michelle. Pea mo wā. Ke te au koe mea MAHU'INGA. Koe taimiko o ku te akoai i he politikale. Pea aku MAHU'INGA lewa i he democracy a hono. Whakamalohi e te decision making. Pe ko e te Fili ko akita. Pea aku o whiamau lewa ea ke te ilo i koe hai ngahi mea. Te sio ai me ngai whektoa ke me ngai elementi ke. Tene hanga o whakamalohi i kita. Pe tene hanga whakaiwia kita ke tonu e te Fili. Ko inga he ko te whehalaki pe e te Fili e halai pe e whakaukau ko e te whanonga a kita ia. E ngai tawhaaki ko tau te whito ke taimika o ku tau hopo mai ai ke tau hanga whataki. Pe ke tau hanga gaven hafu whanua. Hafu whanua a whakaluku fua. E anga whakaukau ke whatanoa ka misiona e tala noa ma misiona he MAHU'INGA ki he kakai e nau Fili. Hakau whafofonga te nau o mai o ngā wei ai whakakau o PTOA, pe koe visana e PTOA ki whakalupua. Koe Fili ai kakai. Pea MAHU'INGA le soe koe ngahi process koto, koe ngahi tuunga kotoa koe ni, koe Fili koe mea ku MAHU'INGA.
Fili leva mahu'inga ho fili e koe ho whafofonga, pia ke whakapapau i ko whafofonga koe toko taha to tonu ia, tene ave ho leo, moe mena ke fie mau, koe ihe patoa, ke alu ki loto ngā we i ko hi o koe toko taha pe, ka koe whakalupua e whanua. Lava koe ta whaako ia, nau hō mai leva. Ko whawhepuka se te ana e whatalanoa ki he, ka pau leva tena vai ua. Tena vai ua, pia ko hai leva. E whiri, koe taimia o ku mahu ingai hanke mea koe ne whatanoa kia wau. Koe taimia o ku mahu ingai ai tangutu e whafafonga whakaukau i ene whiri. He kai te whiri ko hi koe, ko e ku tapaaki aku, pia moe. Hanke koe mea ne whatanoa kia se anai nak sa ia pito, he ngawe ke se aini fui whatanoa ane nai. He kai ke whaiha whiri ko hi, ko ha whainga tapaaki, pe ko kau ngā mea, pe ko kau ngā ue, pe ko ha. He oku mahu inga au pito, ai fo i whakakaukau koe ni. Koe taimu tau hua tai ki he FALEALEA, mahino koe whafofonga kita. Taimi koe e whaia ha whiri ki ngai lakanga mahu inga koe, koe take e whanua. Koe takia o e pure anga o kunihanga whakalele, pe kune govern e whanua kakato. Pe aku mahu inga lewa e tau decision making ke pau. Ai se tia koe tau sio atu koe, oku mahu inga ki he whafofonga, ke ne siofi efektoa mo elemeniti mahu inga, tene lava ai ke ne hanga whaitu tu uni, ko whetako taha tene FOKOTU'U ke hoko ko hono PALE'I. I anga koe tau whakaukau atu, o ku mahu inga whau lewa ta whaaki ko ia, ke nofo e whafofonga o ne siofi ta whaako ia, pak mo oni apita alhi ta whaako ia. E toki hanga lewa e he wisoneia o whakamānawa, o whakamahino mai ka tau tolu. Ko whia e whafofonga, o kune mate a ki ai sone ko hiko le lei whakalupua mai whanua. E lava pe he visone a kouna ai loto to tāko ia ke tonu ne whaitutu ni. Tonu e ne whiri, ko hai te ne whiri, ko hono PALE'I, pe ko hono taki, ke hoko o pure anga, ko hiko kakato me whakalupua e whanua. Ke kese tita koe anga ia e whakatanoa maalie, o tau whai he whiawhini pe ke te au o ko I love a discussion ni e se tita. Pea ko whaama wea te tau epe pōko toa. Ai whakalata e tau ki taratala noa. Kei kehe koe ngahi mea lelei whamalo ki he sea o e poate. Ene mea maha tau tala noa. Ne ungo koe ngahi mea tau disagree kei. Ka ku kei ke uhinga se tita o pia halo. Pia halo to tai ofa. O ku koe mea ko toa pe pau pe ke whahano tala noa i o whaahiua mau pe, ka e whaosinga aho, pe tene tō pe kai, ko mea e pe ia ana. Ka koe tau tala noa, ko pau pe ke tau tala noa i uhinga, koe kau inga ko tau whihia. Kai kehe koe anga ia, ai whakakaukau e pōni, ai mahu inga ke tau soatu, ki he, ka koe ha mea au tau ilo plelei ke whai, pe au plelei hono taimi tonu, na tau hanga whakahoko ia. Ko hui he sisi a ngai ha mo vete, o hanga au e tau kau ki ai. Tau wako e mea lahi, ka iaha whahinga whatahaanga, pe ko whahinga whaunga pule, o tau kau ki ai he siasi, pe ko whahinga whetupe. Pe ako waha taha kune o mai haki whakakau lelei. Ko mea mahu inga e tau hanga kaunte whaki whakakau ko toa pe, tuke whangate pile, tau fulihi, ngahi lelei ko toa pe mau me ai, pa tau FOKOTU'U. Pako ha mea mata vai ai, pa tau hanga whakalelei. Ka koe ki o mai ha taha ne whakaukau lelei, pa tau hanga tau tō tuku ko hui ko ha whahinga whakaukau, a tau tō whakoi tui. Pe ko ha tau ngai whakaukau tau whihia, ko hui ko tō tāko ana, tō hu mai pia neuhu. Pe nai tō FOKOTU'U mai pia, ka pia mpuri ai pia, pia ngoto ai, ngai whakaukau lelei ko tō pe, nai me tānaki mai, pia lelei ai ho tau waka. Tā koe mea lelei se tita e tau loto lelei he mea kotoa pe. Koe mea lelei e tau positive he mea kotoa pe. Ka ihe taim te tau ka waha tau whakaanga, koe tau whakaanga ke langa hake. Ka koe tau whakaanga ke whakapuliki a lelei a taha. Koe taha kotoa pe wahano MAHU'INGA se tita. Ka waha taha ni ki lea mai haki mea sisi, ka hute ilok MAHU'INGA maharia ka kita ki whai aki hanga aue. Tak mau inga kita hanga whakakau. Kaya se tita whamaloa te he whainga mali e pon, whamaloa te kau whanongo malo.
Malo apito e ana ku tau kau fataha pe mo e ki telefoni ko ni pe mi Australia vili mo toafa vili mo malo mo e tau mai fe fini. Si, malo mo se di tamo kau fine ngau. Malo. Io, okay time be. Io ke taimi pe ko to e minite hiva. Io, mahal de tatano pe mahal na mi te tanima. Elalo. Ko ia sa tala no ako. Se di ta fia lah ya bito to lah be mau kau sio polo kala main. E mau fia lah ya bito polo kala mai po ni. Mo e lava mai e Fonga gona o fika wao. Fakamatala mai ai tunga gona una ui ai. Ako uhinga lah ko e mau fia se dita. Ko smahino e mea KATOA ia. He tai ni mga ting mau tolu. Malo. Ko na ko si hawe Fonga ia o rea mahino mai. Ko en ko na FOKI KATOA. O fai ai mea KATOA pe na ko re FAKAFOFONGA. Mandu foko ma FAKAFOFONGA ko mandu foko dita ko ke FAKAFOFONGA ya pa ko FAKAFOFONGA ko mo. Ko ia hawa ko ko mi mo hawa ko e ki ko mo to. Ko ke FAKAFOFONGA fika ulo aki. Ko ana ni ko stamp up mai. Ko atu vili moi. Ko ma fu fi anga ia. Ko ia. He ko na o ku molo atu pe e takia ko atimi he wa ko na siasi. Toat. O mu ape siasi kai mui atu. Na ko re ke ai KOMITI pai kai tari. Kon ku na wai KOMITI. Ko eta kon na na wo ki he VAHENGA ono mo ni ma. O NGAUE'AKI pe ai KOMITI ko asiasi. Pa ko fia la ya ku ne o sima o lo to hanga mari. Ku ne o si ilo ya me ko hoko. Ko si o ko o kakai ka siasi. Ko uhinga ya ko Enau. Tu o hake ko na o Fakavaheva ko na ai ko yo ko na. Fakavaheva. Ko na usio na to ko to ko lahi ko sto ko lahi age ai o kakai e u polo kalama siasi. Ako si uhinga pe ko na ko yo o te mo to lo tu mai mo to o si mahina me ai. E ma o esi ase Fili mo ne foi toko taha fitu make. O bo ia bitu pa ana he po fe. Toku peke na TAKITAHA lere pe. Toko ho mo whakakolo mo tu a. Ika i tuku peke na TAKITAHA lere pe. Hai pe si ase toko taha fitu. O spau e mau. Pena mo sio he na si ai mai lisi. Ka pehir pe te mo tu ki ai. Ko ki lisi foki a mahai ko asiata masima. O ku kau e tahine ko na ko fane e lisi vi kau lagi. O ku toi kau pe mo Semisi Sika. Ko mahalo ko sio ko mateni pe o kai ki kau he lisi ko ia. Lisi ko na ai mega asiata. Tau toko pita tole fo elisa asiata. Ko at ka mo tol. Ke mo ma halo to hanga mari. O te mo toi POUPOU mo mai mo toko kau ha me. Ko spau pe de ikuna sia. Mo ma timi e ai Fili e ta uni. Ko whakamalo rat ka mo tol he ngawe. Mo whakaafi mai mo ka kai behe nā masi o ifo tau whanongo mo polo kalama. Malo au pito. Malo pito e vili mo e kau mai ke polo kalama ko ia o e fiafini pa ko ata e ofa ki ho o kau whanongo le ti o pe a mei Australia. Lelei au pito ko ia ko au peke ngahi e fiafi vili mo i pa ke tātāna ki mai ho mo kakaitonga ko e uhi ko e lava i pe ia ke whakamama mo o ate ngahi mahi no mo ngai o mai kakai ke nau whakahoko ate ngahi tala noa i ngai polo kalama pe ni. Whamalo ate kau mai polo kalama. Ko e tautai mina to e minte nima pe a hoka e hiva i he fiafini. Whamalo ate ka te koe ana me Michelle pe mo vala i he talanoa le lei mo i talanoa uhinga o e pōko e ni. Whamalo atu ka te mo tolko toa pe me i apina na mo kau mai i he tapa pe o e polokalama o e fiafini. I ho o loto mai, i ho o kau mai, i ho o telefoni mai o tau whepo talanoa ake ai. Koko e na lava hao fo i mau pe a mo hao fo i hiva i he fiafini. Whamalo atu ka te koe. Ko mou pare mana tu i peke ke tohi mai o mai ho o hingoa pe a mo akauni ke whakahua tuki ai ho o ki i pare ko ia i he fiafini. Ko e tau polokalama ko ia pongi he kai ke whakahoka tau polokalama pongi makatuunga ia he tau lava atu. Ai patoa ko toa peke ke kau mai. Ko whanongo foki pe au whaamamata i he lava tuko ki tonga kei mo iko e tangata eiki. Ko ne whakahoko ha putu pe ko ha mea whakaeiki ha tahana e mui i a te ia pe ko mui he
teke koe te mokala te ko pau peke aru ki ai patoa ia. Ko ia ai patoa no sila koe uhi koe hoko ai ki mea whakaiki koe ni oi whinau sa ia tūtone, koe tō taha koe ni koe mui mui ofia, kau ngā mea ofia oi pare mea mālolo, pea koe teke kau ia he kakai mounga i tangata na e kau mahano teke mai ai te mokalati pia me ko hili ko ia o ange e tau whaka apa kia te ia a ke e tau wa tonu ki he family a ia e whakahoka pong taimi ono te tau whakatahai ki he whare mate koe he Ross Common i Manurei wā. E iai kautaki, e kautaki koe patoa no sila, pe he ke patoa international, ke nau toki o mai, e tuuni koe ka tau tolu, ka koe, bea koe tau tolu e whakahoko, koe tau lava hake ki ai. Manatu ai pelea e motua me funga whanua, ai ke poto he hao. Ko ia ko ke ilo pe mea koe ke puke mai, mo to mai, ki he tau ki mea whakaiki ko ia i he poa pongpongi. Kai ke he koe mahalo ko ia pe, o kai ke toe, ana, Michelle, pe mo wala o te hamea mo o ko ngalo ia te au? E kai se tita malo. I kai se tita malo. Koe Malo taimi, au. se tita ke tau tānaki ke putu. Koe ono. Koe ono. Ko tau tānaki pe ki ai, kai ke tau te tānaka whaitu to ke alo ai. Ta koe ono pe tau iai i he ono. Kai ke wilo i pe koe hae mea kautaki, ka whaiwhikau hei nawe kai whā, e ho tau tōni tene tau tala mai pe iai ka tau whakataha ki ai i he ono. Kai ke he koe ngatanga tau polo kalama koe i he whiawhini, pa koe whakaose pen tau polo kalama koe ki he weekeni, tau tok whiilo ake pe i he whiawhimoni te oe wike ka hao. O whake mau maa ha weekend lele, mo whia. Good night.